que जिल्लीको छ याका मोबाइल Ekueku suba babazu जोजोलपा सकलसित सोकमी भाजमेजपी ठौँ नेपाल सम्बत 1146 दशलाठो दशमी बुधबार विक्रम सम्बत 2083 असार 10 गते अर्थात् 24 जुन 2026 All Newa organization niya nitha nyaka nyaka we chongu WDB अर्थात् All Newa daily broadcast ख जी अन्जना ताम्राकार ज्याजो न्याके त छिक पिन्युगु न्यानवे चनक जुल थो ज्याजो फेसबुक ऑफिशियल पेज न स्वदी पै ओके facebook.com the all newa o youtube.com WNOWDB न स्वदी पै अर्थात् छिक लाइभ न जुम न ज्वाइन दे दुई पै जुम आईडी ख 913 73 284 094 पाकेन छिप्सन ठुकी स्वानन दिपै नेपाली कथा बनिसेन गुटाइले सक्स्या स्या दिपै ठुगु ज्याजो छिस थी थी खेले योगदान बेच्न दिपिन त थन बनाते जुल ओके मध्ये ठाउँ झिसन थो एपिसोड नम्बर 1647 खलाबला या लागि बनतै म पा भाजु ख अनि बम नेपाल भाषा हाइकु ख या मार्गदर्शक हाइकु साधक हाइकु ख स्थापना कालङ से नाय ज्यादिम हाइजिन सुरेश प्रधान जुख वेकल नेरन चेठो जापानिज विधायक नेवालक संस्कृति व ऋतु नाप जोलाका मौलिक मसिका हाइकु साहित्य मार्फत मसिकेको ज्या यान्चना दिएको छु ल वंगो वाले वेकअप स धेद हाइकु खयु नेद बुदिन मने बुदि बुदि न्यामो हाइजिन पिन्युपति निकु निकु हाइकु संग्रह याना हाइकु सवा पिके दिदु वेक पिन्त त के पहिले कोइको पिन्त न दिसन्छ न वेक बुदि बुदि कोइको पिन्त न अथे देथे सक्सियो लाग्न छौ लेताइ खन छाकी वेक अप छौ हाइकु ए जग मे छुए मेसे हाइकु ए जग चाहिने जिउ साहित्य थपो त्यो लागि एको जैन चना दिरु ओके वेक तिमी त एको लसहना पिन्तुना न बेचना अले ओके मध्ये सुरेश विद थौ यो थो प्रोग्रामे वेक अप न्यु हाइकु खयो नेर बुनी माने या उपलक्ष्य र सवा पत्रिका पिकान्डी सवारका हाइकु मुना पिकान्डी लागि एको लसहना त से वेक त थौ छिस थन बनाते जुल सुरेश प्रधान जो एको सुभाना प छिता लसको सेन्चना जोजलबा अन्जना जी एको सुभा छिता जिता थन बना दिला जिउ ख छु ते होता बेले आफ्नो सुभा वेक यो ठोला जुल वेक साहित्य पति जुल पर वेक ए मसिका सोले वेक छम साहित्य कार्य ग मकुसिने हाइजिन ग मकुसिने वेक त नापान छे 2017 साल छे वेक न थो इन्डस्ट्री उद्योग क्षेत्र जाइन जुन दिमपति छम हाइजिन न ख वेक उद्योगपति न ख का वेक यो जन्मस्थान चाहिँ येले सत्यमोहन जोशी मार्ग धलाछे ते जो छे येल वेक जन्मस्थान अन्जुल हासा वेक यो वायु नाख दिवंगत श्यामलाल प्रधानजु वेक माय नाख दिवंगत कमला प्रधानजु वेक तिरिमेजु नाख कमला प्रधानजु खला मायु ना चाहिँ होला मायना कमला मायना वेक तिरिमेजु नाख रश्मि श्रेष्ठ प्रधानजु वेक न चाहिँ 2017 चाहिँ जियो इन्डस्ट्री एको पलाते चुना दिदुल वेक ओचको मकी वेक थ जस्तै साकोस प्राइभेट लिमिटेड चेयरपर्सन वेक तैले 2017 चाहिँ 2008 न ख अथे दैथे थन 2022 टु ते सोनी गए अटो प्राइभेट लिमिटेड न वेक चाहिँ चेयरपर्सन अथे दैथे 2007 चाहिँ 8 चाहिँ के बर्ड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड म्यानेजिङ डाइरेक्टर जुल
वे कोई बाय दैट सोसा यो कोई बेटा का उति बारे छि सन लिपा नेना टोइन के वे का नेशनल जको मको इंटरनेशनल संघ संस्था वे का छम सल्लाहकार जन चुना दिदु वे का जसे साउथ अडिशनल जदिदु ठोकने वे का प्रेसिडेंट साउथ एशियन कंट्री एसएमई फोरम सार्क एसएमई फोरम में वे का प्रेसिडेंट जदिदु दासा साउथ एशियन केंद्र एसएमई फोरम में वो कोलकाता दु ठुकीपति उकिन वे का अध्यक्ष का अथे दैथे वे का पास्ट प्रेसिडेंट एफएनसीएसआई फेडरेशन अफ नेपाल कटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री का अथे दैथे वे का या थन इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईपीपी फेडरेशन अफ नेपाल कटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री दैट हुँदुला सेक्रेटरी नेशनल बिजनेस इनिशिएटिभ एनबीआई नेपाल न वे का जदि दुसा वे का अझ यो दु ठुकी बारे छिसन लिपा खला अथे थे वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन डब्ल्यूएनओ वे का हली नेवा दबे वे का सल्लाहकार न का थो फोरम चाहिँ वेको होइन ख वेको छिपति दबियन गर्न तापामपति मको तर ऐसा ठाउँ छिस वेको त विशेष सत्य कारण चाहिँ वो हाइकु सम्बन्धी छिस सुसुयान चुना देउडु गे दुर्गा वेको यो इन्डस्ट्री बारे सेन छिस ठाउँ अपो खला वाला चाहिँ नि हाइकु सम्बन्धी न दुई थे लिया चाहिँ नहुल वेको त एकको सुभान देसन चुना वेको थ एकदम बिजी वी मसी थाहा छ चुना दिम एकदम बिजी शेड्युल न थन चाहिदिला वेको त यो हानसको सुबा देसना वेको त आछि चाहिँ छि ठो खलाबला पाइको न छ जो सुदेशी ठीक जो जो हजुर स्टुडेन्ट्स त के पहिलालाई जी दैने सुदेश प्रधान जी दैम छम साहित्य खेले सायद नापा गुलिबो वाला मसु छि गब्लेन छ ठो साहित्य खेले उकिन स्पेशली मकला तो हाइकुले चाहिदियो पति गेजा ठो यात्रा सुरु तुल छिर गेजा प्रेरणा होला छ के लागि आपला आपा सुबा अंजनाजी अंजनाजी नापयो सपोदियो ताकादो वेक्ला थैदिनुला विशेषण तो लघु खरेल तथा साना उद्योगीय क्षेत्र वेकन पर सपुदो का लिपा लिपा चाहिँ मेमे क्षेत्र न हुन्छ वाला जो साहित्य खेले यो खला खासा स्कूल यो इलन चाहिँ ख तर अझै वो टाइम में चाहिँ एमेचर थे जुला गब्ले थमा चाहिँ गब्ले जिम पाजो भैरव स्वर्गीय भैरव गोपाल वैद्य का वेका यो फुटकर कविता त गन गन लिका चाहिँ वो कविता स्कूल एउना वाचन आउने का वहाँ लिपायो अवस्था थियो जिनापा मेमेपी पासपी इन्जिनियरिङ कलेज जोइन जिरुका नेपाल सम्बन्ध 1100 यो हारारी 1100ले मन्द खलरिया इन्जिनियरिङ कलेज सोनापी संस्थापक मध्ये जिनक अन चाहिँ अन्न पुत्र गब्ले गब्ले चुए माउ चाहिँ छोन्यो कविता थे बाखा थे चोया वहाँ लिपा जी थै प्रोफेसनल उनका 2050 साल विक्रम सम्बन्ध 2050 साल लिपा चाहिँ नेपाल भाषामा खल यसले चाहिँ आबद्ध छ वो दुंगाना जे साहित्य खेले उली अंजना जी थे तो साहित्य खेले उली लाजोमपति मको लिपा अथो कोरोना काले स्याउ छु पचन चाहिँ अब हाइकु चाहिँ ट्रेन चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य खेले चाहिँ अपया वाला अबले चाहिँ छु कथा चाहिँ अब 5-7-5 यो फर्मेट यो तो चुए जियो थो चुए अफ दियो चाहिँ अफसाना खला जोली और चुए सूर्यना जी सेवले नेपाल सम्बन्ध 1135 यो हारारी जी माथि चुए सूर्यना अब यहाँले पछि आथो कोरोना जी ढुङ्गा चाहिँ 1140 यो के तो ठ्याक्क डेटा खगएको चाहिँ लकडाउन त डेटा खगएको थियो त यहाँ सुन्नु 1140 चाहिँ अब जिपी थन कन्ट्याक्ट दुपे पासमे चना चाहिँ हाइकु चाहिँ थियो छौ या मला छौ छे चना त अवस्था રહ્યા था जी रुंगा चाहिँ नेवा हाइकु खर्या फेसबुक ग्रुप चाका चाहिँ ओके गतिविधि न्याका चना तो गुलिला छिक पिन्ता जानकार नन्दुजी गुलिम नन्दुजीको उके धैगु खिपा छपाबी खिपायो लिन सा चाहिँ हाइकु चाहिँ उके मध्ये झिमेस्यो हाइकु लेया चाहिँ उके प्रकाशन यादला वा पेज ग्रुप है प्रकाशन यादला उके न चाहिँ हाइजिन पे हाइकु चाहिँ पे चाहिँ अपया होला उके वो अभियान सम्म उपलब्धि चाहिँ अंजना जिन ख
अथेस्तो अथे यान अले लिपा थो हाइकुया बारे चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक ल्याउन याना अथेना याना वो अबलेला वो लकडाउन यो टाइम में दे तो गया तो टाइम में हजुर हरेक झिन्याने बाछी सका चाहिँ छो कार्यक्रम चाहिँ वाले हप्तासका चाहिँ किपाना तेवेना चुनौदो 저 지금 아이고 겨가 좀 पहिला 지금 페이스북에서 대디 거 뭐라 हजुर हजुर 지난 처음 지 나서 대디 지 सम्न 지금 요 to फेसबुक ऊपर का अते छि चाहिँ पहिला ठो हाइको ख्यड गाते त मर्ने थियो पहिला सूर्य शिवसा हाइको ख्यड गायन देउ लागि पहिला सूर्यना लिपाज संगठित जले वो नेपाल सम्बन्ध 1140 सन चाहिँ थो हजुर ये तक गया तो टाइम में चाहिँ भर्चुअल ग्रुप जुल थो अवे ग्रुप त कंटिन्यू ना आउ थो दे तक गयो लिकान का कोरोना ई भजा छो रिलैक्सेशन वेर का फिजिकल भेटघाट न या होइन फिजिकल प्रोग्राम न या होइन नौका हजुर के मध्ये अधिकांश कार्यक्रम में चाहिँ छिन थियो मेमेपी पासपिन थियो जी खना चुनौदु व कापी छाइचुन न दिउदु जी सबले थुल ढल्के हाइको खयो वर्णन ओ स्थापना कालन चाहिँ आथोंगने चाहिँ दक्ष न्यू नियमित कार्यक्रम चाहिँ छौ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस अप्रिल 17 यो लागि याना चुनौका मला वो शायद नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस भनेको थियो संस्थागत रूपमा नेवा हाइको ख्याउका नेवा हाइको ख्याउ गए याना चौ खण्ड मेप्स याना चौ हातको खनबर्मी के अचिभमेन्ट दियो चाहिँ अमेरिका यो दाहेको फाउन्डेसन दियो दाहेको फाउन्डेसन यो उके न जिमसा आउ भर्चुअली कम्युनिकेट न इमु न हाइको फाउन्डेसन यो वेब पेज है ना नेवा हाइको ख्याउ न याना चौ गतिविधि चाहिँ थो स्वर पेरन चाहिँ रिकॉर्डिंग जिया चौ दो नाप नाप अले मियो देउ चाहिँ नासा छिंतै दि थेंतु नेवा हाइको ख्याउ नेरो बुनी चाहिँ ओक्ना हना नेपाल सम्बन्ध 1140 सन चाहिँ खुरोफुना नेर क्यों जुला आयो अवस्था तो न्यू चाहिँ नियमित ज्याजो चाहिँ याना छ न मेमेउ चाहिँ क्या अंजना जीवे सफुना हाइको सफु पिकाता जिमसा चुचु कथा ग्वालिया कुदो अले वेक पि थे जापि सहकर्मी हाइजिन पिनो चाहिँ सफु पिकना बिता चुचु या मा ग्वाली प्राविधिक अथवा व्यवस्थापकीय ग्वाली चाहिँ या वेना बनाउँदो छिटो जसै नेवा हाइको ख्या त यको सुबा दिशामा चाहिँ त्यो पहिलो बुक पहिलो सफु नेपाल भाषा प्रेजुलका मेला नेपालीला जो कविता एउटा छौ पहिला बुझाउँदुला मगला नेपाल भाषा वन सत्यमोहन बायु लात विमोचन याकि दु पिथन दुला जो लागि त स्कन तरहपति छौ अपर्चुनिटी खा वो अपर्चुनिटी ब्यादिमे सुरेश खा छाकि जी पहिला सत्यमोहन बाट उल मसिमको त वेकन द पहिला यंका ब्यादि खा मगला अब प्लस जो पहिलो सपुए चाहिँ सत्यमोहन बायु लात याक दु धेरै तस्क तरहपति ख अरे धेरै तो हाइको ख्य न गुल्न जाय त सायद यक्को हाइजिन त न नेपालले बोजिफु जोजु सपु मको छि चाहिँ न्यू संगुन सपुन पिथन त वालियान बिया दियो उके मध्ये गो सपु छि पिथन जे धके पहिला इन्टरनेशनल त्यो हाइको दिने कुनै जुए पहिला सपु ख लागि मेमे न जुलवल द याद मन त मगला वो न मेमे गो यान बिया दिन चाहिँ गोमे के मध्ये छुसु लोमन नंगला छुसु लुमनी तकै नापाला हाइको ख्यायो पलिस्ता तुंका नेवा हाइको कलेक्सन दुई दिया चाहिँ दिलबहादुर चित्रकार दियो चाहिँ विभिन्न हाइजिन पिनो चाहिँ न्यू छौ छौ हाइको मुना चाहिँ तकै नापा वो पिकना उजला अनले पूर्णिमा जियो चाहिँ मतिनाय खोबी दे पिकना उठे जो जिसेबले वदुंगा चाहिँ सायद अंजना जीवे हाइको सफु थे जो जिता लुमा कथा वदुंगा चाहिँ रिता देवी प्रधान रुमाची वेका क्यालिफोर्निया संसद दिशा व्यवस्थापकीय ज्याजुमता लालन दिउका वना याना अले उर्मिला डंगोल जी ना अब सोचो व्यवस्थापकीय ज्या चाहिँ या खनौ के मला ओ ढुङ्गा चाहिँ प्रदीप आर्ट लादर दिउ न हाइको ख पलिस्ता दिनुका प्यामपति सफुजला
ale nap napa bichela ka moche dayo चाहिँ सफु इटा न सुसु ख चाहिँ त्या मोचे बात दायो चाहिँ टिकी टिकी तापति आएको सफु अन लिपा उर्मिला डङ्गल जिउ सफु जुल प्रदीप आर्तुला दर जुल अले बौद्ध आएको रिया चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नाप जाना चाहिँ कोलाबोरेसन हैन बौद्ध आएको रिया न सम्पादन या चाहिँ जिम्स हैन व्यवस्थापन हैन उहाँले पनि श्याम सुन्दर सिंह जुदियो चाहिँ हाइकु किचर्या चाहिँ वसफु व्यवस्थापकीय हो नेमेउन जाइनो जुल वदुङका चाहिँ रुक्मिणी अमात्य जियो हाइकु 111 त्या उकुन्तिन अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस कुने विमोचित जो जुल नेमे पिना पास्न जिम्सा याफु ग्वाली याना चुनौदो हाना मेमेपी पास्पिना जागरुक जिया छ तो आसपु प्यावा चाहिँ नाउ अल्टिमेटली जी सेवले चाहिँ अथो नेवाएको ख पलिस्ता 1140 पलिस्ता जी हुनका थियो मथ्यो झिउ सफुति हाइको वेजगा सफु प्यावादो ओके मते अन्जना जिन छ फुक्सिउन सफु चाहिँ संलग्न जुदो ओके गुली चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जिपि सहभागी छ गुली चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छ प्यावा छिकपिन उकिलाइला एकको सुगा दिशामा ल जितस कन्यन मासो जिन नेपाली ठो हाइको गबले सुरजुल या वर्ल्डले ठो हाइको यो हिस्ट्री बारे छि छु एक तैवेदी हाइको पहिला पहिला हाइको थिएन मसी जिमसला मखला ठोला इन्द्रमाली जिन यान दियो ढाल अनव्या चाहिँ शंकर लामी साने ढाल छि नेपाल गबले सुरजुल वर्ल्डले गबले सुरजुल छि चाहिँ ठुकी बारे छु छिउसा पचा तैवेदी इना पेन्छ वर्ल्ड यो खल्या खसला आतो जैन बौद्ध धर्मावलम्बी यो हिसाबमा चाहिँ अब जापाने अफो यो चाहिँ खण्डो मलाई जैन बौद्ध धर्मावलम्बी त्यसमा थो इन्भेन्सन यावपति ताई आएको थियो पदे चाहिँ जैन बौद्ध धर्म अथवा अन जापानी ये स्पेसिफिक थो काव्य विधा था मलाई त्यो त नापा तांका दाई अले हनो अझ जो पति छुछु विधि तो अब यो त्यास लाई मुक्ति तन अले वो मिया मिक्ति ने अब जी थो हाइकु खयो चाहिँ नेहरुबुनीले बज्रराज सर डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर बज्रराज सर चाहिँ वो उद्गम स्थल वो दिया फुक्साना ताला तर बौद्ध धर्म उद्गम स्थल नेपाल का नेपाल चीन वन चीन भियतनाम वन गनन वो वना चाहिँ जापान जी एरिया चाहिँ नेपाल जी माथि उद्गम स्थल दियो चाहिँ वन खगौदो जितन गन गन अतिथि ता आउ अन्तर्राष्ट्रियकरण यावले अथवा अन वो 3-4 सदी भयो 16औं शताब्दी चाहिँ होइ त पनि त ओके मध्ये बासो देमस्यो हाइको चाहिँ ओके ना प्रचार ज्याउन आउ वो धावले अमेरिका तक थियोमले चाहिँ थो हाइको यो पैटर्न न चेंज याव त मेमे भाषा न चेंज हुँदो थिए साधारणतया वो थो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज चाहिँ आखा गो ल्याखा देवनागरी लिपि कथाउ चाहिँ अझै ल्याखा वेन तम्रो अंग्रेजी धावले चाहिँ सिलेबिक फर्मेट है वे 5-7-5 दासा न सिलेबिक फर्मेट है वे उके त याना वे चाहिँ त आउ हाइको फाउन्डेसन यो सेव खस तिथि कथा यो हाइको यो मानक चाहिँ वेरङ ल नेपाली धाव खस इन्द्रमाली सर यो रेफरेन्स काबले 16 सालन चाहिँ श्याम सुन्दर सिंह जुल ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य पिजुल वेका बिसमा चाहिँ अन गबले हाइको दिया वाचन ना त कनमरो हाइको फर्मेट है अन चियाओ कविता दिया गखते त्या तै तो नेपाली कन्टेक्स्ट 22 साल की 21 साल चाहिँ अब मधुपर्क की रूपरेखा प्यावेन का ओके रिकॉर्डेड फोन चाहिँ ओके तो हो रहा था अथकयाना अथो हाइकु साहित्य विधाय त विशेषण नेपाल भाषा क्षेत्र चाहिँ त्यो त अलग विधा दिया चाहिँ कैचम खनमरो लिपा नेपाल सम्बत 1109 ले नु जापानी हाइकु त्यो चाहिँ अनुदित भर्सन चाहिँ चोसा पासे उके प्यावेन का छुछुको ठाउँ हो दो उके मध्ये दक्कै नपा हाइकु फर्मेट हो त्यो चाहिँ तब मर चाहिँ नेवा हाइकु का वदुङका चाहिँ
जिसले वो 1111 1113 घंटा लाते हैं ठ्याकल दुमा मजो वया दुंगा 1125 तक चाहिँ अपासको अभियान थे तंग मजो 1125 दुंगा 1125 सन चाहिँ 30 यो हारारी चाहिँ छौ हाइकुए बारे चाहिँ गोष्ठी जु दा याना जी अबले तक संलग्न मज्या अबले यो यी दियो चाहिँ इन्द्रमाली सर डाक्टर आनन्द जोशी भएका अब हाइको निला पौर्यानो निरन्तर रूपमा 2 वर्ष 3 वर्ष 24-23 अङ्क तक पिकाउँदो वो अभियान चाहिँ हो 1135 तक भित्र चाहिँ हो यो कोही हो न अजुसाना अब हाइको यो फर्मेट यो बारे हाइको यो सिद्धान्त यो बारे उली जिया चमर वो ढुङ्गा वो इले चाहिँ परम्परागत हाइको हो आधुनिक हाइको त्यो चाहिँ आगे कि कविता न पद्य कविता हो आधुनिक कविता थियो चाहिँ वेरुङ्ला मलाई गद्य कविता थियो अथे यस्तो हाइको न अथवा मार्यो चाहिँ हो जो सिद्धान्त छ होला तर हाइको यो फर्मेट थोदैमा 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 थुमरेको हाइको जीवहरू चाहिँ हातका खेबायो हाइको नेपाली कन्टेक्स्ट यो भाषा खेबायोली नमरो झिउ नेवा भाइले नमरो मेमे भाइला मर्जी मादी सबले हाइको यो मूल मर्म दियो चाहिँ जापान हो यो भाषा परम्परागत हाइको सेवले ऋतुबोधक शब्द देमा वो के किगो किरेजी जापानिज भाषा त हो मलाई किगो दियो चाहिँ ऋतुबोधक ल किरेजी दियो चाहिँ के चाहिँ इफेक्टिभ वर्ड यो चाहिँ खलाई ले 5-7-5 मध्येले चाहिँ सुङ्गु लाइन चाहिँ छौया सेन्टेन्स त ब्रेक एना त मधुसे सुङ्गु अलग अलग जिमाला तर सुङ्गु एक आपस कनेक्टेड न जिमा रहता है सैद्धान्तिक रूपमा वय होना तर अब वय कथा चाहिँ हाइकु चेता चाहिँ उली अफ चाहिँ मजु अले हाइकु थे जावे फर्मेट जापानिज ते जापान उद्गम जो चाहिँ सिनेरियो थाई वो चाहिँ सैटारिकल 5-7-5 यो फर्मेट यो कविता त सैटारिकल इफेक्ट भन्ने चाहिँ उता चाहिँ सेनरियो दाइ तर झिसमा सेनरियो दिया चाहिँ उली ग्रहण एना चाहिँ नम्बर फोका हाइको 5-7-5 फर्मेट यो चाहिँ हाइको या दिया चाहिँ कई जनो दो अब के मध्ये उली सेनरियो जी उली हाइको मध्ये उली वो 26 सेन्टेन्स त सुंगो ब्रेक एना चाहिँ न झिसा एक्सेप्ट एना चाहिँ एडप्ट एना चाहिँ छिन आज आधुनिक न धैदिन मतलब परम्परागत न धैदिल अब न्यूले चाहिँ छु फरक चाहिँ जोरे वो हाइको चाहिँ परम्परागत आधुनिक है अलछित गुपदी यो सही किगो दियो चाहिँ अब जी सबले बेसिक शब्द जन्मा हो के किगो दियो चाहिँ के रूपान्तरित शब्द दियो चाहिँ ऋतुबोधक तुला अले आधुनिक हाइको चाहिँ वो ऋतुबोधक शब्द 10 बाला त मर्साना कि लिफ्ट दियोला अबले दयामरु लिफ्ट यु इता न किगो तेन तो क्याजो अथवा टेलिभिजन दाला टेलिभिजन त न क्याजो यो कथा अब आधुनिक हाइको चाहिँ जीवनशैली वातावरण हो ये छो सुख जिता लो ठ्याक्कै मलाई सुंगु बेसिक आधार त दै अले वो तयावन के चाहिँ डाक्टर आनन्द जोशी थैदी कथा चाहिँ के चाहिँ थयो थयो आधुनिक हाइको चाहिँ थो सुंगु दत के चाहिँ वो प्रकृति बोधक अथवा ऋतु बोधक शब्द मर्साना थिता की हो कथा क्याजला किरेजी कथा क्याज हुँदै चाहिँ वो यो धारणा तो परम्परागत धावला वो ऋतु बोधक के ऋतुबोधक शब्द मर्याद हुन्छ कि परम्परागत हाइको जी मुक्त अब के मध्ये आओ गुली चाहिँ आओ इंटरकनेक्टेड जो मदो वसियो होला न मेरो तरौँ इस्यु दिने हो अच्छा त छु शैली याले पनि सुरेश टोलान थयो अवस्था सेवले अब शहरीकरण हो वो सेवले चाहिँ परम्परागत अब यहाँ जिम्मा चबले सेव तो शहरी शैली हो आथोग्ने सेवले यो के फरक दिनुला एजा चाहिँ परम्परागत हाइको जगह चाहिँ न गाइमो कति छ ऋतुबोधक चाहिँ ऋतु ये गुली परिवर्तन दिनुले झिसन सिरुङ लास्ने आरो क्लाइमेट चेन्ज आथो नु जेनेरेसन दा धावला मिया वापी छैन वापी धावला इम्स सिनेमा से हो पिक्चर से हो भिडियोले से हो जो दिए थप्स अनुभव आयो निमको एजिया चाहिँ न्यूली न क्वाइनी नवनमा आधुनिक नवनमा परम्परागत नवनमा आगे क्या
छौ कथा चाहिँ चितौने उना जंगल वाको डासला हन आधुनिक हाइकु चाहिँ भन सिनियर कन्ने भयो खन्दै जो सेवले चाहिँ थन सरचना सेवले चितौने जंगल यो सिनियर छिसन थन्छना कल्पना यापे अहिले छि चाहिँ गुली हाइकु त गुली पिस हाइकु त चाहिँ दिनु छि जी न्याप्लेन छि फेसबुक तेले चुल नम्बर गातै दिएला जिन तेर गा बिचाय लोमने गुल जुल रे मसिङ ल मंगला छि चाहिँ टोटल वछु रेकर्ड छु के छि किताब पिका ढुंढु कि मोडला कि अहिले छि टोटल हाइकु त पिकाइ दियो गोको हाइकु त पिकाइ दिनु फेसबुक अपलोड या अजो पोस्ट या कथा चाहिँ जी सेवले जो हाइकु दिउ चाहिँ आतक नेसन छे च्यासा तक उधर चीज के ना ठ्याक रेकर्ड म त छिन के हजुर अथे यस्तो किताब पिका चाहिँ आथा थिए चाहिँ विचार मर्ने तर जी मिया छौ सफु यो परिकल्पना जुन थो मियो हाइकु ये मियो फर्मेट चाहिँ ज्याक कलम ल्युन लावपति दो मला वदियो चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ हाइकु यो परिमार्जित फर्मेट का हो ल्युन दियो चाहिँ ल्युन पोइट्री दियो न हाइकु यो फर्मेट का हो रबर्ट केली हमेशा चाहिँ हाइकु यो मियो फर्मेट दिया चाहिँ 5-3-5 यो फर्मेट है पिकाटा वो चाहिँ छराइ चाहिँ सिलेबिक फर्मेट है पिकाटा ओके ये वो मियो फर्म दियो चाहिँ ज्याक कलम ल्युन दियो का वो चाहिँ 3-5-3 शब्द यो दियो किन भरिभरि चाहिँ नाच्न याद दिएला मध्य मसो 3-5-3 शब्द यो चाहिँ जी छौ सफु पिका दिया चाहिँ वन कलेक्सन वन निसा सोसाइ देरको तर मते बको सर्टेन ल्याते चाहिँ पिका दिया बिसाइ नाच्न त छि चाहिँ त्यो हाइको मध्ये छको निको हाइको त छि थन बनानीका दिपो बनानी जो हजुर ओखन थो प्रकाशित जो पति के चाहिँ जी बन्द छ अफि थे छाडा जो हाइको चाहिँ थ मोबाइल दु जी मोबाइल त यहाँ चल दुनी त आओ ठीक के हाना माला चाहिँ सम्भव जी मुक्ति तो ओखन तिनी सवा हाइको पौले प्रकाशित जो अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवसले बनोपति थो निकु हाइको दु थो मसते जी मे मालता चाहिँ आना थो जी प्यावन बाली मला तो चाहिँ ओखन यो सवा हाइको पौरे चाहिँ थोजला तो अफकोर्स ना वो फेसबुक ग्रुप है ना दो के तो डिजिटल फॉर्म चाहिँ के दो ठिकै चाहिँ पेज नम्बर 3 चाहिँ जो हाइको प्रकाशित जो दो ठिकै चाहिँ जी बनानी के थथे प्लिज थथ्याओ कोथ्या राजनीतिक लकस थथ्याओ कोथ्या राजनीतिक लकस सितुय चक्र थथ्याओ कोथ्या राजनीतिक लकस सितुय चक्र मेउ कृष्ण प्रणामी चक्र व्यूहय ड्रोन कृष्ण प्रणामी चक्र व्यूहय ड्रोन मृत्युवरण कृष्ण प्रणामी चक्र व्यूहय ड्रोन मृत्युवरण थो धारले फुस्याला ट्रिमको छु छि धाट नउपदे ठुकीपति आशय सुजु तो आशय चाहिँ छिनछिने परिवर्तन चाहिँ जी सेवला अञ्जना म्याडम न थो त थो चाहिँ हाइको जिउ छुभावमा चाहिँ हो कने बरुले हाना मेयो भाव ने आवे कि हजुर अब तो नापायो हाइको चाहिँ उले चाहिँ जिउ पर्सपेक्सन उयो विचार चाहिँ अब छि छौ वदुनी किसी लना कहे चुदा थाइ तापति चाहिँ हो भाव चाहिँ हो मला थथ्याओ कोथ्या राजनीतिक लकस सितुय चक्र यो चाहिँ जी वो आशय न चाहिँ का अथौ दावले थुक्ना दास कने दावले हन थय आएको मेखना ज्या भने परिवर्तित जितने दावले इन्भाइरोमेन्ट अनुसार जुन हाइको न चाहिँ थाक है मगला थो पिक्चर चाहिँ चेन्ज ज्या भने तर हजुर वनी मेसा छौ पिक्चर खनि खस छौ मेसा मे पिक्चर न खना चाहिँ ठीक है हजुर औ थथटेन तो हाइको यो चाहिँ विशेषण अथवा यो प्रभाव अथवा थियो छुछुताइ नै यो ताले चाहिँ अपुमजु इन्द्रमाली सरना दाइ चाहिँ जिता तस्कलुमा
वेका नबजी प्रत्यक्ष छकजगन नाप्ला खसन वेका यो लेख रचना चाहिँ जी सिकाउको त हाइकु चाहिँ तस्क अपु तर हाइकु जी के थागु र्याता वेकला आथो थया अभियान चाहिँ कन्टिन्युअस उके चाहिँ वनले चाहिँ अदन मेमेको ठाउँ हैथिने ओके मतलब वो हाइकू चेला न्यामशाना चोइका मगला आछि थे हाइकू जुइ तस्क थाको आछि सत हाइकू चोइ ले निको तो चोइ सोको जो चोइ गाछि सत जुन थाइ दिने ओकी ले चाहिँ नि चोकी नाय सुरेश प्रधान जी को ले लागि वो जुन छिप्स कलेक्सन हाइपले जस्तै आफ्नो सवाल दिकै दिला मगला ओकी न छिप्स कलेक्सन ना चोइ तै दु वेक टिम दुलाकी चुकी एज अ नाय छिज को ले दियो गेख 어떻게 चाहिँ अब घुम्ले अब टिममा ल्याउ जिमु समयसुको इफोर्ट मगा अथके चाहिँ एडिटोरियल पार्टनर दु अले हाइको यो मर्मय विषय न दु अब गुली कला अब पवाजिन यहाँ दिरु एडिटिङ पार्टी हो शब्द दु गुली चाहिँ अब वेका त यको बिजी जोली चाहिँ वेका त दुख बी मखरियो चाहिँ खन दु आवके मध्ये मिस्टेक त न दे जिमसन सेका छन माउदियो दु वय आबले चाहिँ अब टिम वर्क मरेका हुन्छ सम्भव मजो आछि समस्या थोक आछि पिन संघ संस्था ज्याजा पे पब्लिकेसन ज्याल ज्याजा बिसम बसु पति मगो याका चाहिँ यार सम्भव मजो ओके सुसुदै गबले सुयो भागालाई गबले सुयो जिम्मालाई दितो मे खजला टिमला टिम याउ क अलि छु बिचारे अब मुसी हाइकु त भए मगला अलि छु बिचारे चाहिँ वो हाइकु धयो हाइकु यो परिभाषा छु गेज कि हाइकु बाले थिए त आजिमसन हाइकु नि होला बाला थर्ला बाला थे ताइ चाहिँ अलि उली बाले मगु कि छु परिभाषा मगला हाइकु चाहिँ त थथते या मारे छु रुल्स एन्ड रेगुलेसन बारेस को छु तै बेदिला ओ नाचाना ध्यान नखा न अथो दुवरे ना त्या थेंचला मला गेके अंजना जी ता जी रिक्वेस्ट याबले का हेको छै जी सा निको तो छै दा पेको छै छिन्यु छिए ले निको तैबो र्यादै मला अब के मध्येला बेसिक मापदण्ड दिउ चाहिँ छौ सेन्टेन्स त सुकुइना त संगो लाइन ते त दिके मरो जिन्देगा आखै त ब्रेक ना वो सुंगली बनमे छौ सेन्टेन्स मनि कि मौनी दिउ चाहिँ बेसिक फर्मेट का के मध्ये पेकुली न अझ वे जोसा चाहिँ थम बजल ध्यान जना तर गोली वो सम्भव मजा उता न नियरेस्ट ब्रेक मजो थे जापरि त्यो का सारे चाहिँ टाइम यो के चाहिँ गबले सम्भव न जिमको मेरो दैको छिपेको छ मध्येले अब किगो दुकी मर दिउ चाहिँ किगो दु पिटरले मला अले उके चाहिँ कटिङ वर्ड दियाता है कटिङ वर्ड त तिसा ठ्याक्क त्या मरु त्याजिको शब्द दियाता है अयो दुकी मरु अब यता चाहिँ अब छि छयाला जिउ जिम्मा त्यसले जि गएन यति चाहिँ अब त्या थक्का हजुर अथेगा अलि तो हाइजिन तो कि भविष्य गेचो थे त आछिला नापा छुका बिचे ग्यापे जिंगो नेपाली कन्टेन्ट चाहिँ होला जब हाइकु खियो होला छुकी चाहिँ एकदमै छटुए एकदम फुक्को मन त हाइकुले जुल भन्न पति त शिथिल जोथे छ उके चाहिँ छि स्वे तो हाइकु यो त्यो नेपाल भाषा छि भाषा त छुकी भविष्य गेथे त आछि त गुली मन त्यसमा चाहिँ फलाइन दु मगला आठुकितला सुरेश प्रधान जी पनि नेवा हाइकु खियोलायस गे कैचौं दुथे चौ आला मे सल अभ्यास को वो खनबर थे चौ जेला मसला आठु भविष्य गे चौ थे त आछि से अथके धाउ खसा भविष्य मरो दिला मको जिसो को त चाहिँ 1100 नेपालसम्म 1130 लिपायो चाहिँ अभियान चाहिँ आएको यो चाहिँ वो इमर्जिङ स्टेज चाहिँ ख छौती ढाल भन न त नेपालसम्म 1124 चाहिँ 1130 तक जी नेपालसम्म काखला यसलाई नयाँ जे अवले तक न जिके साहित्य चाहिँ ज्ञान चाहिँ यो को मत ढामला मला वहाँ लिपा 1130 लिपायो उके चाहिँ थो साहित्य खेले चाहिँ जी पति त सम्पर्क देव जी आवला अन लिपा चाहिँ लिटरली इलिटरली अब चाहिँ हैन जो ध्यान गबले नली छपाया हुँदै गबले PH3 ले छपाया हुँदै वेकअप इन्करेजमेन्ट याउ चाहिँ हो क अझै आउन चाहिँ थोवन अब
थौकने चाहिँ ताताको उपन्यास यो निबन्ध यो ताको बाखा यो स्वेबले चाहिँ पाठक न कम ज्यावला थे के मध्ये अब के हान वो दे तख गया त कोरोना टाइम में चाहिँ फोकस त छे अब नजर बन्द थे त्यहाँ चौमले चाहिँ छियाओ गयाओ चायाओ छियाओले सुतेनला निनेला बनेला ने यो बिचे यो दथि टाइम में छियाओ दे मनेरंगा मिनियन मिनियन मेरंगला फिल्म मो फेरंगला अझै अवस्था चाहिँ अब जी सिउको त छिटान अपडेट दे दुजी मला ओके देगो सुरेश एकछिन छिटो अछि थन छुपति हाइको एक केना दिउथे च थन झे सुशील ज्यू प्रकृति हो ऋतु मगला तो चाहिँ गुली हो चाहिँ वेका वेका हो छिगो अस्की चाहिँ नि भन प्यावल चाहिँ जिएम मुस्यो थे सुशील सर चाहिँ ह कुटु वल सीमा खाली जुला आ नुगो सिज वल छि चाहिँ चुकी चाहिँ प्रकृति बारे ठोटै त हजुर चाहिँ ख नेचर एन्ड सीजन नेपाली अर्थ न चोइटे आउट सेजेस बना बनेछला नेपाली अर्थ त गण्डो भजा जुमिया जल थी त पात कसेर आयो छिया बना जका छि खण्डो सुरेश जी चाहिँ अथवा चस्मा मतैले थोच्यो जी बना बिलास नेपाली अर्थ न त पात खसेर आयो रुख खाली भयो अब नयाँ ऋतु आयो ठो चाहिँ छि चाहिँ नेचरी भारतीय दर्शा जीवन दर्शन लाइफ एन्ड फिलोसफी छुदै दर्दछ मिखा तिसिना न्या गजुल न्यो वगु मकु थन बिचा जग ख मिखा तिसिना न्यो वगु मकु थन बिचा जग ख नेपाली अर्थ आँखा चिम्लिएको निन्द्रा लागेको होइन यहाँ विचार मात्र हो ताले एकदम नै छौ चाहिने फिलोसफी छौ चाहिने नेचर आठो चाहिँ कि चाहिँ फेस्टिभ एन्ड कल्चर इन चाहिँ त ठोन एकदमै बाला धिमे थाया वला यहाँ जात्रा थन आ लस्ता यङ्कल नेपाली अर्थ धिमे बाजा बजाएर आयो काठमाडौँ इन्द्र जात्रा यहाँ अब खुसी ल्यायो अझै धेरै माया व भावना लभ एन्ड इमोसन नुग खोया चुन मिखा खोपी वया चुन छिगु मतिका नेपाली अर्थ मन रोइरहेछ आँखाबाट आँसु आइरहेछ हजुर का गन्त्रे थेङ्गुला त्याबले तो नेपाली तो नेपाल भाषा अनवया कुए सोच गर्न केना दिते इना पेन्चना सुशील जी थन कुए वे गर्न मे सुचौ चाहिँ दखना टेन्सन जी हजुर वेका यो ठो चाहिँ अब अछि जुला ठो महला नेम अथवा ठो आसी छोको छोटा खण्ड जी धार्मल ठो अफ या अथवा गेना जी ठो सुरेश प्रधान त जी याले माउन हो याले माउन बोले या न छ ल सबैको चाहिँ हाइकुइमा छ ठ्या 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 खर नेपाली हाइकु न यो कोही बिलगा अनि नेपाल भाषा चाहिँ त बिलेट हेले नि बिलगा भाषा अप बिलेट हेले झन अप बिलगा अनि फुक यो कमाल ख मला याले मालिजको छिसँग सकारात्मक पक्ष का खस याले मालिजको सहयोगमा छिसँग एकदम पोजिटिभ एकदम राइट इन्फर्मेसन जको छिसँग का हुन्छ एकदम ठोकुने लागि सिका अबि हुला छि अझ जिन अझ जिन सिरा मम्सी हुने आठन इन्टरप या थेन छि आइको नियन्त्रणहरु चाहिँ हाइको जिल्ला हाइको असिमको हाइको विशेषज्ञ न मको जे जे छला नेपाल भाषा चाहिँ म सम्पत्ति लाट नवाजक सम्पत्ति छला अनि नेपाली चाहिँ नेपाली काव्य क्षेत्र है जिन कलम चलाइन जुन पनि मनु ख तर जो नेपाल भाषा चाहिँ जो कलम चलाए म जो ढामल शासन नक्ति सकेका छु न नवा चाहिँ म त 24 घण्टा जी नेवा भान्छ न पिज मरि अन्जन ततय छिमेकी झुल मरि जमे झुल तर नेपाल भाषा चाहिँ अब कलम चलाए अबानी मरो हो लेबजीहरूले नेपाली जो कलम चलाए अबानी म त जो लिएँ झुल आठुका माला छु चाहिँ एकदमै आज हाइको न बना जी मलाई नेपाली हाइको न बना तर जे ठ चाहिँ हाइकुले चाहिँ आटाको बसेन मजाउनी रस चाहिँ जी पानिया न रस पानिया ढामल तर हाइकु चाहिँ जो कलम चलाए मजा जे नेपाली काव्य अब न गद्य नेपाली कविता हो गजलले चाहिँ जी
라 जो दुगा 총 버자 रचना त एकवेदो अब यो कसो भए छेउठो जी चाहिँ याइला मलाई उठा जानकारी बिट बेलका याले सुशीलजी त यो को सुबा तारा चाहिँ आ छि निम ममसु चाहिँ मको थया WDBO प्लेटफर्म में चाहिँ मसु चाहिँ मलाई WDBO ऐतिहासिक खक्से खास WDBO सुरु जो चाहिँ सेकेंड एपिसोड की थर्ड एपिसोड है न थया हाइकु क्या ये बारे चाहिँ कल्लु दो वो चाहिँ दिसेले 5 वर्ष 4 वर्ष डरलाइ छु वो अभियान है तो गूगल ट्रांसलेशन है ना नापाजी कंटिन्यूस वो दो खाली पते सुसुजी ब्रेक जुला थोंगने मत बिजे ना सुशील जी ना बा थे गमले सालाजी गमले डिबेट जी गमले सुजी जी आतो सुसु कारण है जी जी डाक्टर अर्थ चाहिँ जी आठो हाइकुले विषयले छि गुली हाइकुले एकदमै गोबदी विज्ञ रूपमा आठौँ परिचय बालको डटर यो टाटिनो चाहिँ ल मलाई आछिला हाइको खयपति नायन ज्याटेल लामन ल आबुले आज कोनोले जुम्डा जुना हाइको चाहिँ दाजुना चैती दाइ मरे ढुङ्गला मन्टला मलाई हजुर गमले त्यो अब क्या चाहिँ भाषिक नेपाली चोयो खसा भाषिक चाहिँ चाहिँ आफू सुधार्न एनबिएफ नेपाल भाषालाई अझ जिउ सेका चुनावमा विद्यार्थी हिसाबमा चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ जन चोरासँग चाहिँ जे नेपाल भाषालाई अझ सेका चुनौती नि जे भन्छ परिपक्व नि चाहिँ भाषिक रूपमा जे परिपक्व छु कि त जे उयो जो विचार वो जो भावना दो इट जे सही शब्द त संयोजन याना प्रकट याफ है मकसद जी चाहिँ एकदम रफ जी वो जी हाइको गुड लेभल ठेनमा हाइको लेभल छौला जो जी ढाउला सुरा छ संसार फुसा अपको दक्ष अपको चो साहित्य चो गामुन्टसँग कन्सेप्चुअली कविता गाटाई दक्ष चेठाको कविता अले मेरो अझ कविता से चेठाको मे वो 전에 메타고 또 야통에 야마샤 쪼이 렌라테 쪼이 워 묘야 좀 어저 거절 의시나 타고 अब छन्द कविता दियो मेया जुल मेया बिरा जुल हो जुल तर सुएवले चाहिँ सिका अब हाइकुला झनै अफ हो अनि जम्मा 15-16 वटा अक्षर दड्केला होला तर वो दक्ष्य उटा गुपटी समायोजन अर्थ हो भावी उटी गुपटी तारतम्य मिलेन धाट्यौं खैट चिच्च उसले 12-15 वटा अक्षर वो हजारौं लाखौं शब्दप्रति वर्णन यापरि झिसँग चित्रण याफाक मा होला एकदम एब्स्ट्र्याक्ट यो याफाक उयो लागि टर्फुङ या साधना या माथे छ मलाई अहिले आज चाहिँ उयोलाई एकदमै स्टुडेन्ट नि याटेको काजी गएको छ भागा सुशील सर त जे छ रिक्वेस्ट है हजुर रिक्वेस्ट या त भदभद जे कन्जर्भेटिभ न क भदभद त आईटी फ्रेन्डली न मनु क तर जे चाहिँ हो च्याट जीपीटी हो त एआई ले चाहिँ ओली फ्रेन्डली चाहिँ मको नक्ति चाहिँ हो गो एआई न ढल्दै वो छौ द लिंक छ बिचा जिता चाहिँ एकदमै छो हेल्प जी गेना या छिना या जी थमैन मस्यो खेबाइन हाइको चाहिँ हाइकुको लालिते राव चाहिँ फेसबुक ग्रुप छ दु के टाइम चाहिँ हैन गब्ले नेवा बसन छ गब्ले खेबसन छ हैन द वर रेफरेन्स नक्ति छि केना दिबले जी थय अजु जाला एजा चाहिँ वो छौ चाहिँ क्याप्चर होला जी उइटा एसी आउसे जी थुना डेमोन्स्ट्रेट या जो गेना या उर्गा मखला अब वो चाहिँ आया मग्न त हान यो टाइम चाहिँ यो एको सुबा थो छु जुन अझ क्लिप्स त केना छम न सुशील जी ख सुशील जीलाई जो जौला थो प्रोग्राम चलाए त वो मरे के मगा nearly 85% credit goes to him का वास्तव अब फुकी केन्युली अहिले थन चाहिँ थन सोचना देवी श्वेत सुरेश प्रधान जी त छु प्रश्न त्यो इच्छा दस प्रश्न तय दिन जी इना व्यञ्जना लाल होना प्रश्न तय दिस हाइको बारे नेनु मास दस चाहिँ नि चिप्सन प्रश्न तय दिदे जी हानस गर्न इना व्यञ्जना अहिले सुरेश जी ठो हाइको गाठुली वेंगलो नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड मंगला अच्छी चाहिँ हाइको बुक गुली बना दिया मंगला नेशनल लेवल पिंड गुली बना दिया नेपाली गुली बना दिया हिंदी गुली बना दिया फ्रेंच से जो विभिन्न बुक्स त चीज चाहिँ नि एज अ रेफरेंस बना दिया कि म दिया गेको बनी गुली जरुर
उके अटकाओ उके ध्याज का अध्ययनियावली चाहिँ लगे मजा गबले गबले गए कि छी थौ अन्तर्वार्ता कार्ल जिन छु से मार्यो रे छु सफु चाहिँ से का उके मध्येले नै आव थो नेपाल यो इतिहास सेवले नेवा भयो विशेष कथा सेवले नो जापानी हाकु रु चाहिँ हो अनुदित दुर्गालाल सर वो मनि मान्छे थापा अनुवाद यान दिउ का पनि टिम है जसा पासा वो सफु मालता जिता दनन्द माला अले वो कन्टिन्यू छौ गन बुक एक्जिबिसन है वो छौ न्याना या वो पुरा मसै नि दि अथे अथे यस्तो थौनेला आउ नाच सुशील जी केना दिथेन दु इन्टरनेट चाहिँ सपोर्ट दु अले हाइकु यो विषयले गन छु गे गे त्यो चाहिँ हो चाहिँ दि सुवेना अझै चाहिँ अझै वो ज्याक कलम ल्युन हाइकु ल्युन पोइट्री ध्यान दो अब के उके चाहिँ इन्क्लिनेसन जिउन दो अथे यस्तो जापान गए दो हाइको फाउन्डेसन गए नाच्न उके टाइम टाइममा चाहिँ जी भिजिट याना तर अब के यामा ठोयामा रिसर्च पेपर चाहिँ देखियो चाहिँ जी याना त मरो मालदा सवना याला मालिफो उन अन्जना जिना दो आथो नेवा नेपाल भाषा साहित्य हाइको विधायता सुसु घेरा त्या चाहिँ कियो दियो चाहिँ हो दिन्छ सोचेना अब उही त गेना या मैले दिन्छ कनेक्ट जिउन छुछौ कन्ट्रिब्युसनलाई या मैले जे उकेलाई चाहिँ तयार ज्या जुन तर वो थेन तो अंजना जी दे थेन तो जी थोसया थेन दे मरो उके मध्य आगुले नली साहित्यिक लेपौले हो इन्द्रमाली सर्यो मेमेपी अनि बाबु लिटरेचर चाहिँ बना दी गुली बच्ची जगह बना गुली पूरा बना गुली हेडिङ जो सेना टोटाउ दु मालिबले माउ कथा चाहिँ अध्ययन हैन रेफरेन्स क्या वेला चल्नु उकी मध्ये छिटो इन्टरनेसनल नेसनल मखला छिटो चाहिँ हाइकु चाहिँ स्टाइल यो पि दैनि गुल्छ अब थुइ छोला द तस्क यो त चाहिँ जुनि छिटो सुइपरि चाहिँ छिटो इन्फ्लुएन्स या हाइकु चाहिँ पि मध्ये नेपाली मखला अल अथे दाला समस्या गेजी रस्ने अनि वो जी नाचना दाना हाइकु चाहिँ अब हाइकु जी के थाको यो खला मलाई अब के मध्येले जितायो हाइकु कलम मुखन थाता गम्ले थाक्या छ जितायो हाइकु कलम मुखन वला खनि जस्तै दिप्यकु छ ये उसको लेबी वो छिटो हाइकु जुल आ जुन युकुल हाइकु मुखला देथे जी मुखला अथे हजुर अले अथे लेबले चाहिँ जिता तस्क यो पनि हाइकु छ ले मैले छा दे हैन के जवाफ न हजुर अजुले चाहिँ अब त हाइकु यो त ये के मै के छौला सैद्धान्तिक रूपमा साहित्य न्यू खन्दै छौ चाहिँ लेखक चाहिँ थय सिनाउने हो प्रकाशन जी जुन के उयो छुए रोल मन त दाइपति स्कुल अफ थट चौधो अब पाठक सुदाला वे जिरियो चाहिँ मखो मेरो छौ स्कुल अफ थट चाहिँ जी पाठक त थे ध्यातनो एजा चाहिँ थो एडभोकेसी लभिङ या मारे चाहिँ मेरो स्कुल अफ थट दो एजा चाहिँ साहित्य चाहिँ थाकु त्यहाँ त तर अब जी हाइकु फल्नमा हाइजेनिया फ्यान दिया चाहिँ आतक जी वो टिफ्या मफनी गमला थमा चाहिँ हाइकु खल मखला जी थै त यो हाइकु थौमा जी अन्जना जी बाचन या चाहिँ अन्त स्पटे ओहो तसको बाला दिया चाहिँ मेउ जी तर फल्नामै हाइजेनिया चाहिँ हाइकु जी फलोअर दिया चाहिँ त्यहाँ त अझ न उके विशेष कारण चाहिँ छ नि हाइकु यो स्पेसिफिक वो घेरा मर्नी मला घेरा मर्ली चाहिँ वो घेरा दुमर धावे मेउ जुल अले वो हाइकु यो रिफ्लेक्सन चाहिँ थै त छिल्ला कि मथल दियो मेउ खजुल अले हन मेउ भाषा न खे भाषा न अथे दु जी 2000 वटा हाइकु चाहिँ न जु हाइकु निपुजको जुल लाइपिन दो गे के ओ खे भाषा चाहिँ नेपाल हाइकु संघ दियो चाहिँ ओ जिउ थे जायो नेवा हाइकु खे चाहिँ छौ फोरम दो अनुमान प्लेन अथे खलाई अले इलेबेले चाहिँ वो हिन्दी हाइकु यो न वो सेबले चाहिँ इम्सन अर्थै हाइकु यो चाहिँ छु खलाई अले द हाइकु फाउन्डेसन है भन्ले न वो अंग्रेजीला झन् काव्य भाषा ठिक त दियो चाहिँ अंग्रेजी उडी अफ एजा गुल्ला थप छ थिए मको थुसाना अब त सोक बनले चाहिँ के छिल्ला मथुल्ला दियो चाहिँ त्या थपका हाइकु यो चाहिँ अब तर गर चाहिँ वेबले चाहिँ थे न्यू सँग पेरन यारो खुरयो दौराने हाइकु बनि पिनु हाइकु
गुलिङ सिउ थियो गुलिङ सिउ म थियो ज्यादा हामीले आज सिटला एज ए हाइजिन हाइकु चाहिँ मतलब मलाई छु हाइकु चाहिँ जस्तै गब्ले तो चाहिँ गब्लेला हाइकु चेर का चाहिँ एज फर जो एक्जाम्पल बिरास गब्ले चेर का चाहिँ रिम हो मलाई म गब्ले चाहिँ स्वाट वइस छु छु अछि लगे का छु लिंक्वल खाओ छिटो गेज सुशील सर चाहिँ छुछु जयन्तन देवका जिउ विषय छिटो अठो सम्बन्धित खन्जोली जिन सूर्यमाला नेपाल भाषा हाइकु चोपी अग्रणी त सुले जिया आज लेमन जिन सुया मस्यो ढगा yana उठो याइ के yana उले याइ न चाहिँ ठुबिलगा इन्द्रमाली इन्द्रबहादुर माली पनोरत्न तलादर योगेश बजिउ नाना होला झिसला होला हुँदैन मरे वरिष्ठ गायक संगीतकार जसले गायनका साथसाथै नेपाल भाषामा अत्यन्त मार्मिक र दार्शनिक हाइकुहरू सिर्जना गर्नुभएको छ ठोलाई गनाउला इन्फर्मेसन म गनाउन कैटाउँछु मगला अठेला वो मुक्त हाम्रो योगेश भइदिन चिमियालिम योगेश भइदिन हाइकु चाहिँ ज्याचन ठेन्छौँ न आनन्द जोशी ना बोला अठे धेरै किन छता चिज किन्टेन खास किन्टेन चाहिँ छुरा छ आठु या कुए थन सुरेश प्रधान साइमी ढा बोलगा आछिला प्रधान सुरेश प्रधान इट सुरेश साइमी वो अलमल जुल गठन या इन स्वेजिस अच्छा छिटो लहना न्युज या अठुके बाउन्ड छ लहना न्युज या चाहिँ वेजोले छटा चाहिँ छिटो सुरेश मान साइमी ढा तै बिलगा व एजो भने वाला ठुपटी चीज है माउनी है न या माउ भने सुरेश प्रधान वो सुरेश साइमी ने वे ख कि म उइट अलमल ज्या म बियाल अगे फुक हरेक चीज ला पट्याया म जो अब के डान डान मना माउ रिफाइन या निकल के चाहिँ एकदमै सही तो ओके इन्फर्मेसन छ या भया सुरेश किरण मान्दर कृष्ण भक्त बोटे ध्रुव मधिकर्मी आदि हो गयो ना बिलका मला अब गामे ना बिलका प्रख्यात नेपाल भाषा प्रख्यात हाइजिनहरू सुधीर खोपी प्रदीप तुलाधर रिटा महर्जन विमल प्रदाचार्य मिलन साक्य ईश्वरीमय श्रेष्ठ टुयु फु मोटी शान्ति साक्य ढाल्गा हो ढाले जी अन्जना त ढाल मरु ठन धन किताब लेखे मे मरु बाछु अले अन्जना त गनु नागिना गाडी होला अन्जना रेजिल अन्जना तामरा कार्य त म छुरा लाछ ओ ठो नेपाल भाषापट्टिसँग स्थापित लेखक हो अझै घाट ढाल मलाई भाषीहरूलाई अहिले ओला साहित्य झुल तर अझै ठो हाइकुले छु अछिन टुल्दा होला गयो किसिम बखेया टाटा छ अब न जिम बना के नि अन्जना ताम्राकार मुख्यतः नेपाल भाषा चोसा एन्सरलाई बिउ तर यसमा नेपाली चोइला भन्छ अपोली अपवृष्टि बयान नेपाली चोइ गुगलीपट्टि याइले नेपाल भाषा चोसा एन्सर बिउ अझ नेपाल लिपि चोसा म ठु उसले चाहिँ गुगली एआई चाहिँ उसले छिसँग गुगले त छिसँग गुनिया नहोस् गुगल न छिटो गुनियान टाइप फुल्का मे पनि एआई न मकानी मखला नेपाली कहानी यो भाषामा कहानी नेपाल भाषामा कहानी अन्जना ताम्राकार मुख्यतः नेपाल भाषा र नेपाली साहित्यमा भाव प्रधान कविता र मुक्तक लेखनको लागि परिचित हुनुहुन्छ हाइको बिरामा उहाँ सुरेश प्रधान जस्तै न सिउना बिरामा उहाँ सुरेश प्रधान जस्तै विशुद्ध हाइको कारका रूपमा मात्र सीमित नरहेर आफ्ना कविताहरूमा हाइको जस्तै संक्षिप्त बिम्बनात्मक र मर्मस्पर्शी शैली प्रयोग गर्ने कविको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ रालगा अहिले उहाँका छिउ किताबे नाच्छु अछि नेवासवा कला नेवासवा हाइको किताब कल हो सवा म्यागजिन जुल मगला सवा दियो म्यागजिन जुल तजल सवा दियो चाहिँ उकेन वेकयो छिउ किताब चाहिँ गुन मालुम फटिन गाछ अझ म जिम्माले प्रयास गरेको मालुम फटका आगे आगे फुका माले अझ लिगा ड्वा ड्वा वना अझ न बिट न्य 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 न्याप निको निकल के चाहिँ ढाट मरो न्याप निको सेके मागा आ उठ्यो प्रयास का हजुर ताबले ठौकले चाहिँ या आइन फुक फुके जिमस जिला सिए मसु चीज त अन्देन बोल्ला मगला जस्तै सुरेशजी नाच सिए मसु चीज अथवा बोल ताबले चाहिँ आ जी सुरेशजी त छौ प्रश्न या माछल आठो चाहिँ नाप्सल झी गुल्ली मेहनतेना मगला छौ कविता चाहिँ त छौ हाइको चाहिँ त गक चोया गक ठो ये आइ धामेसा ठ न चोया सकि मस
给好是就是你带人家给做，哎呀，怪不得你在那最少说也，是 Ni 到 kena daga. Wida ades bil lasa wa mila dek fu lasa aikula dek abi mala. 带不 Tora 来，aw 我米了么子啥，爱国这 wa 边个要不的，而且呢，这这套么个 tora time，啊，我 tumko 这边个，啊嘞， tora gejira rasa 啊 munu no munu re munu ya munu dunia atma tu mala. 啊，对 वो 的啊， आत्मा दु जीव दु में सा या वो अजीब या पा मतलब अजीब जीव दु में सा सजीव जीव अजीब में सा निर्जीव या हुई अगेन वो ठयो ठयो भावे छौ हाइको चाहिँ डालके मिलाइन हाल चाहिँ बि तर वो छौ किसम भने जुल अब अल्छी पिन त वो नक्कली साइटे काट्यो लागि लो टरौ मसला जुल टरौ उत्पादने जुल मसला तर ताथे किसा मन निसे भाव प्रकट या वो वला भैया मको अगे वी त युज या फेके जो मसला वी त युज या तर थयो कन्सेप्ट ला वो या युज या में कन्सेप्ट म बिकन वो चाहिँ भैया मखनी अनि छिन वी त कन्सेप्ट बि मानले त शब्द यो समायोजन शब्द यो संख्या गन्टिया ज्यादा उइट बि फैट छिस तर मेन भावलाई छिस कन्ट्रोललाई छिस यामा अनि युज या ज्यू तर उइट घेना युज या ढिउले डिफेन्स आडेना खुर्को याना एकदमै छौ सीमा बारे छौ भाइको चाहिँ घाट ढाल्दा आशा चाहिँ वो चाहिँ बि उइट सारे टासा वो चाहिँ नक्कली युज जुल तर मको सीमा वो मनु वो अथवा सीमा दुःख वो सुख अथवा छु विषयले झिसँग ठयो किसिमको भाव याना चोइबो घाट ढाल्को वो भावले छिउ नि शब्द समायोजन गरेपछि छिटो उहाँ एसिस्ट या फै सहयोग या फै तर पूर्ण रूपमा अब यही त घेना युज या ढेउ खाए जल जल म माल्ट चाहिँ तस्कमा जाले जो तर सिर्जना या त चाहिँ त्यो चाहिँ होसियार चाहिँ या मात्र ठाउने मुद्दासँग ठेन यान्छौँ डुगा सिर्जना न नकली सिर्जना न यान्छौँ डुगा वो ट्याब्लेला सबैले सिर्जना याप्ने लागि ला वो तस्को ए वो हानिकारक जुन नि छ मगला गे सुरेसिर गे त अथका अन्जना मैडम अब हजुर नक्तिने सुशील जी तैदी थिएन तो एक हजुर सपोज जिता चाहिँ शुद्ध ल पहाड सीमा दोपति हाइको चाहिँ बिरालेको होला है तर अब उयो मेकानिकल फर्म वेबले शब्द संयोजन चाहिएन है तर वो शब्द संयोजन छिस अथवा सुन मनुन चाहिँ अभिव्यक्ति कथा साहित्य कथा चाहिँ वेबले झिता झिसक उइता मेयो कथा हाना संयोजन या मालको फर्मेटिङ हो जिफु वो शब्द चेक वे लगा चाहिँ या पे वो छयावे त थे याद किला कनेको सा सपोज का झिथे खल्ना जानु त थोगे चाहिँ वो छो प्रिन्टेड टेक्स्ट भर्सन चाहिँ गन कन्भर्ट गर्न भइराछ तो वे न के मध्येले जी तयु ख छौ अनचो चाहिँ छौ न जोन पो अथेस्तो बाख चेबले वन आछि लियो टोल्स्टॉय तो अंग्रेजी बाख यो चाहिँ द ट्रान्सलेटेड भर्सन बिरिया हाल्थि वन बी के त भरि चाहिँ मोडिफाई न जिउ थो छौ इनपुट याने बेडालको वन बी जी ओके जी अभ्यस्त यो मजो तर थेथे जी रिया चाहिँ जी अनुभूति यन्त्र नटो ओ अंजना जी तैदी थेन तो ये डिपेंडेंसी जुल की अले आना आथों ने मोबाइल मरे का वया मफुत हैं वो थे जुल की साहित्यिक अभिव्यक्ति चाहिँ उके त ठ्याक्क वही मुखला थियो चाहिँ विचार चाहिँ जी ये रिफ्रेश गया चाहिँ जो महिना अझले चाहिँ गुली गुली लिप्ला नान चाहिँ गुली गुली ओके जस्टिफाई या मुखै न जिफु strategy ka jora ni suresh ए ठौने उन त खुइपिलै होइन यही डाइरेक्ट युज यही पिला ठो तर यदि साहित्य गहिरो अध्ययन रूपी मला जिसँग अझै वो मानव जिसँग वो अथवा साहित्यिक मन गो सिर्जना याव ख वोला यही न याव न पला मिले जी पछि बराबर जी जोला या म हो तर जिसँग चाहिँ भटी चाहिँ ठक्क अलर्ट जुल लासा ठुस्के न या दौ खैफोर एकदम पतला आफू घाटु नि अयो आथनलाई छिठाला ढामलाई जिना नेपाली साहित्य न मखला अब जिम अन्तर ठोठो नि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जिन आफ्नो मेम्बर लाइफ मेम्बर अब सेटलर प्लान मेम्बर जुल मला सेटलर चाहिँ अब उगे न वो हालिमुली जीपी मखला वो उगे नेता जीपी इबी अधिकांश चाहिँ नकल साहित्यकार त अच्छा वा त्यो संसार नकली मनु त्यो चाहिँ विचार ने चाहिँ म सब इबी अदृश्य का अच्छा ठोना दु इम चुनाव लाड्न ठेउठो मनु न दु अयो जचो दु अगे चाहिँ नकली साहित्य नाप्न फ्या चाहिँ ख आ घोष राइटर त का मखला
घोस्ट राइटर 지타에 빨래 어저 뭐라 घोस्ट राइटर दुगा 4 लाख 5 लाख कया न्यास्टो बीबी Hola. well Oye, monta jodoh ni nate ma bin yan tun achi so roke na roke ya pe mu dasi ya itu tu roke en ni mo la ya na ya tu so mo sam pat la phai wo mo la a ji so thun la at me mia korbin lagi choi bi tyo kya choi bin korbin to choka kitab pika ri la bola tosको या जो हिसाब मलाई अपराध का अपराध बोला अपराध खाने गेना साइड का था या पिंदा मंगला बोला तो सो तरुए अपराध का वास्तव है ला anyway 지선 투두니 수레시 초 하이구 चाहिँ 초 통낼 초 लाइन न मोनो छुरापे हाइगु वेंगला गु चाहिँ छ छ त लाइन न वेंगला मंगला उकी मध्ये मन त्यसो चाहिँ नि गु पति हाइगु त चाहिँ नि मतलब मेन हाइगु का गेन माने हाइकु यो चाहिँ ओरिजिनल फर्म चाहिँ भएको दिनु चाहिँ 5 है न्यागा आखा नेवा आखा न्या आखा छिन्देवा आखा यो सुंगु स्ट्यान्ड चाहिँ यो खत मलाई अब के मध्ये आखा त अंग्रेजी ढाबले आखा बोला मिलेजिम को अल्फाबेट मिलेजिम को वो चाहिँ सिलेबिक फर्म है वही देवनागरी छलिपि छ थो साउथ एशियन कन्ट्री चाहिँ देवनागरी छलिपि ढाबला उर्दू आखा पिन छ न वे फर्मेट कै चौंदो अते बंगाली न अथेन तो कै तो खाना मला तर जापानेला छ आखलालाई सुङ वो शब्द छ आखला चाहिँ क्रिएटिभले अब शाब्दिक न जिफ हो वो 5 7 5 चाहिँ 5 शब्द 7 शब्द हो 5 शब्द न जिफ हो मलाई अजीबले चाहिँ गन चाहिँ जिन हचा दे थेन तो रबर्ट के छो ज्याकलम ल्युन थेन तो 3 शब्द 5 शब्द 3 शब्द यो अर्थ हो काला गन जिफ हो एजा चाहिँ छिसो हाइकु सैद्धान्तिक फर्म सेवले चाहिँ हाइकु दे ओरिजिनेटेड याले 575 एक 575 एक विथ चाहिँ अब आधुनिक हाइकु किस्म सेव कि परम्परागत हाइकु सेव दिएको मतलब किगो किरेजी चाहिँ गु लेभल यो चाहिँ प्रकृति जन्य अथवा ऋतुबोधक प्रकृतिबोधक त्यो कि तो साइन्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट यो न वते यो चाहिँ जग खता उके मौन नासा हाइकु 4 लाइन न हाइकु चौंदो 2 लाइन न हाइकु चौंदो अले हाना गुक्ता थौने हाना ट्रिपलेट दिया चाहिँ तिमल्या कविता जिन टाइम हो चया अब वो जीवले चाहिँ उइता चाहिँ हाइकु ता मजल थे चौंदी सेबले तिमल्या कविता ढाबले उकी गे सोंगा जक लागि गेना चाहिँ सोंगु शब्द जे कहा कि अमर अकबर एन्टोनी राव चाहिँ वो ट्रिपलेट थे जो अब ट्रिपलेट थे जाजला उइता चाहिँ अगेना अभिव्यक्त या चाहिँ मे तिमल्या देउ चाहिँ ओ लाइन जे कि छौ जक लाइन जे छौए लाइन जे का सोंगु शब्द जक दैका हो के छौ लाइन सोंगु शब्द अले जिथु चाहिँ अझै होला ढाबले जितो छि नजर त એટલે विभिन्न संघ संस्था पनि खलान्डल अहिले छिपी चाहिँ वो फुक संघ संस्था न नेटवर्किङ यान्चना दे यान्चना देउदु जसै इन्टरनेशनल द हाइकु फाउन्डेसन न पा थो अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु दिवस माने जुसिले चाहिँ वेका पिन अब डिजिटल्ली डाक्टर आनन्द जोशी न आवेका अमेरिका चना देवला हाइकु छैन छुछु दाइना न कम्युनिकेट याना बिमाले त्या उतना न गन कनेक्सन दिया तो दिपा चाहिँ थने चना न जिना याना मेमा राजेश बज्राचार्य टाइपमा किजा सम्तो वेका यो वो कम्युनिकेसन स्टाइल चाहिँ बालाले वेका यो ग्वाली चाहिँ याना त निरस्वरतको वेका कम्युनिकेट याना यारंगला थोरै हो न रिकग्निसन काइन्ड अफ रिकग्निसन या ओके हाइकु यो चाहिँ उपस्थिति दायको फाउन्डेसन न दत्यो चाहिँ खलाले नक्ने सुशीलजी देन याइन मावनेला हाइकु फाउन्डेसन न ने हाइकु ख थमले थन्दु त्यो चाहिँ गन माला भइदि अब खे भयो नेपाली यो खलाले चाहिँ नेपाल हाइकु संघीय पासमी कन्ट्याक्ट दो तर उली क्लोज कन्ट्याक्ट चाहिँ मरो अच्छा रस्ने अब वेक अप सेबले छि बिस्कैपि मनो छिसा सेबले वेक अप बिस्कैपि मनो थे ज्या जल्दी वो ठ्याक्क वेभलेन्थ म्याच जी पनि ज्या समरो अथे नाप्न बन्दो
खेबायो हाइकुयो फर्मेट ना गन सुदाई तथापि every single person has individual नियम तो डोली चाहिँ वो न मजा तो उनका कि मुक्त के चाहिँ पोखरा डिक्लेरेसन दिया कि गो त्यहाँ चाहिँ मुक्त के छौ मापदण्ड देखा था काय भाषा ओके त नेपाल भाषा न सुन कुन पै चोन्दो अथे याना भन्दा छ अले अफिला दियो चाहिँ न विचार का आवता हामीले भुलि गएन भुलियाक्न नेपाली ख्याउ नेवा भाषा ख्याउ चाहिँ उले बाला कनेक्सन मलाई कि नेटवर्किङ बालाको जिया छ मरो मलाई संस्थागत रूपमा धाप खसला नापा इन्द्रमाली सर्पी आनन्द सर्पी दुबले चाहिँ हाइकान द्या हाइकु छुरिया चाहिँ संस्था न देखु दुवे कप इले चाहिँ छुछु भरिपति कम्युनिकेट जुल्जीमा वया लिपा चाहिँ जु चाहिँ जी मसो नेवा हाइकु ख यो स्थापना दुगा नेपाल हाइकु संगपि पासपि नबन्जी कसो गति खाला वाला जुदु तर गुली नापजीमा अवेका बिना न छठो मेथा रामकुमार पाण्डे दुथा चाहिँ मेमु दुथा मेमुनिमको अझ जो चाहिँ इस्युज त अवेका बिना खाना चाहिँ तर ठ्याक्क अप्रमाणित रूपमा त्यामल लासले थाको अपुपदिमको टिम चाहिँ वदो अझ चाहिँ थापका छिथा जया होतै अले सुरेशजी पिस अथवा सरकार पाके गुली असियन दिया अनस को थन सुशील जी छु केना दि सुशील जी आना मे नो चीज बोलते हैं एकदम सुशील जी थौ एकदमै सपोर्ट दिन्छ इंटरनेशनल हाइको फाउंडेशन खन्जियोले वा सिलसिला चाहिँ वा नाच सब्सिक्वेंट को वा विट इंजन गौला इंग्लिश अंजन होजुले इंग्लिश आंसर बिल हो मला यंगले नेपाल हाइ गएको संस्था त टुल सौ किसिम जो जिज्ञासा का याले वन पहिले नेवा हाइको क्यार हाकेनगा यो दक्ष एक्टिभ धेरै वो मावले दक्ष एक्टिभ वा खण्ड त मलाई and this is the most active foundation in regional language haiku specially dedicated to promoting haiku in Nepal भाषा एकदम अब ठो ओली जी के गर्छ हेर्नु ख मलाई उके न चाहिँ ल उके बारे लिडरशिप लेड बाइ सुरेश प्रधान यो भिन्तना त सुरेश जी त एक्टिभिटी बारे नेपाल हाइकु सेन्टर धाउन दुखनिसा नेपाल हाइकु एसोसिएसन एनइएचए धाउन दुखनिसा अब क्या मतलब एक नम्बर चाहिँ वछि हाइकु खय प्याङ होला अनि मेरो लुम्बिनी हाइकु फाउन्डेसन धाउन दुखनिसा अहिले प्रतिभा समाज धाउन छ हाइकु रुगा प्रतिभा समाज देला थोइ सात कि भवने दुपरी जल a prominent literary and Buddhist studies society that organized the milestone international events in Nepal. And alongside with Newa Haiku Kyo, they serve as a local execution partner for global initiative featured by the Haiku Foundation. प्रतिभा समाज एरगा डिफाइनेन्टल अब यो चीज इंटरव्यू ठेवल कि छिन गुली खोला जिन खोने दौरान जिमाल चुना अच्छी वो आधार जिमाला जिता या एसिसियन चुना गुली यसै इट सकारात्मक पक्ष युज यासल त्यसमा फाइदा नहीं ठोन छ उदाहरण गुली साहित्य हाइको यो गुल्ली स्थान रहेला आठुकेन खन्दुला मला आज नेपाल सरकार आठौँला नु सरकार वडु तो साहित्य लागि स्पेशली छिला हाइको खैमे एकदम पपुलर ये आइन अय अनुसार स्ट्रङ हिरोहरुका बिद हुन्छ छि चाहिँ सरकार पाकिन चु लबिङ एन्ड दुकी मठुके बालगिङ त ठुके रिसर्च या त तो जुन ये आइन क्यों बेला छु रिसर्च न या माथे चुनाउला मलाई हाइको ये विकास नै हुन्छ छि चाहिँ छु बुक्यु लागि नगरपालिका जुल या सरकारले त छु लबिङ एन्ड चुनाउ दियो दुकी बरो फाइनान्शियल सपोर्ट माल्ने उके त गेक छिसो फाइनान्शियली गेना सस्टेन जेचन दे अथवा लिटरली दाखा छ अञ्जना म्याडम जवाफ सिउ सिक देश न्याउँथे जुल गनि सिकुने दुनी एजे सिक्ने चाहिँ उखना थया उखना बुद्धि हन्यो उके चलेन अथवा अब नेपाल सरकार यो फन्ड म्यानेजमेन्ट या त पार्टनरशिप या त चाहिँ
नेपाल सरकार्यो संरचना चाहिँ गणना दर्ता दिया छौँ सङ्घ संस्था ऐन अन्तर्गत अथवा चुनाव कथाइ चाहिँ दर्ता जी मार्यो चाहिँ खन्दो अब वो देवले चाहिँ हाची आतका छे नेवाता दास सरकारी समिति द्वाउने ढाले भति चाहिँ हिचकिते जिपी ऐसा न तो न्यारा खुरो देरंगला खुरो ठेंकाना अथो दर्ता प्रक्रिया में दास तो इता कंटिन्यूटी बीता चाहिँ थाकुई अध्यय चाहिँ अब सुनो नगरपालिका लेभल भने उखा कि सङ्घ संस्था दर्ता ऐन भने उखा कि जिमसँग छौ कथा यो चाहिँ वो खाका देख्दैन वो देख्नु गाते नि अहिले नेपाल सरकार यो महानगरपालिका बजेट वडा यो बजेट प्रदेशीय बजेट संघीय सरकारी बजेट चाहिँ एक्सेस याता चाहिँ अबलेजको अफी थयो कथा है वेना चाहिँ प्रपोजल देखियो वरि होला मेयो हानो मेयो पार्टी खन्दला वजिया चाहिँ जिपे आछौ सु कथा चाहिँ आथो दर्ता प्रक्रिया वन्ता जिपे मनस्थिति जित्न अब के मध्येला सुसिया मैले मापदण्ड सुदूर परिपरिला छि समस्या उजला वो बाहेक न छियाना वन मैले त्यो चाहिँ छलफल ज्या छ त वदुका चाहिँ नेपाल सरकार विभिन्न निकाले वडान चाहिँ संघीय सरकार तक वनि चाहिँ खन्दो या माउ चाहिँ आठो तो इश्यू ओली चाहिँ जी थ्रिया छौ जी इलेबेले त हेर्छनु रिक्वेस्ट गर्न चलाउनु छ नि नेपाल यो संघीय सरकार यो साहित्यिक गतिविधि त उत्थानीय विकास या जिम्मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो का वेका पिन्छ हाइको विधायिता चाहिँ छौ साहित्यिक विधा द्यार कया छौ जी आतक मखना ने ओले वो हाइको संघीय पासपी नपना खलाले छिमो एक्सेस देनी अन्य यामल द्याता ओले वो गप्सना इना छौ अथेस्तो नेपाल भाषा यो साहित्य विकास याता नेपाल भाषा एकाडेमी दो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग दो अथेस्तो मेबे स्थापित संस्था तो वेकअप यामा दिउ चाहिँ मान्यता का आज बेला नक्ने वइ पनि मिया मिटिन वइ पनि त्याबला 2-4-6 वर्ष दता वेकअप यान बे अफी तारासी वेकअप एक्सेस न दो कनेक्शन न दो नेक्सस न दो फुका दो वेकअप यान बे जु दिउ चाहिँ ख तर अब जिया छ मरो गए कि साहित्यिक विधा हाइको जग्गा मकी थु सपोज चाहिँ नेपाल सम्बन्ध 1145 झिन्याउ उपन्यास उके मध्ये बाला उपन्यास गुयु सुयुपति अथवा मेमे उपन्यास सुगाता चुमगाता नेपाल भाषा यो चिबाखय सफु चाहिँ झिन्याउ वाला उके मध्ये सुयु बालाता धकै बाला सुयु सुयुले छुछु मगा छुछुगाता त्यो चाहिँ अझै कथा यो चाहिँ यो डेलिभरी मेकानिजम चाहिँ छिके मोर चाहिँ वाला सायद खै भाइले न मोर चाहिँ दिसेले अझै जियावन नासा अले जी चाहिँ पति सफुले कम्पेरेटिभली फलमेसन चोसे थुल बाला त थुल बामला त थुल पर्सेंट जी न्यानला त थुल पर्सेंट लिउला दिउ चाहिँ हो मूल्यांकन न था थमन या त अफी थमा त यावल थयो कृतिले थय त न्यावले न बाला ये जुला उके छु संदेह मनता मेप्सा तासाना गुनी एक्सेप्टेबल चाहिँ गुनी नन एक्सेप्टेबल न जी अत्या चाहिँ थयो इन्डिपेन्डेन्ट संस्था छ मला साहित्य खेले चाहिँ थो विधा चाहिँ थैना जो चाहिँ वो या मार्यो चाहिँ जिउ परिकल्पना दोपति वो अत्तासना थमना या भइला अवस्था मरो अब नाचा दैथेन जिउ आएको सफो प्यान र उके मध्ये अञ्जना जी बालाला उर्मिला जी बालाला रिता जी बालाल सियो बाला दे तापे अवस्थाला मरो एक्सपर्टाइज डेभलप याता न अझै कथमा वे मार्यो चाहिँ जो मति दो थिता गेना उनी चाहिँ अब सौ कथा नक्ने अञ्जना म्याडम त दिथेन तो अब एक्सेस अफ रिसोर्सेस वनन कि जस्टिफाइड रिसोर्स दत्की चाहिँ उता ज्यापे मक्सला उली अफ मजो ज्या त्यो चाहिँ वन रिसोर्स बेसे यावला छन् थापो न्यामच्या थटमया अटमया त्या अफसु मतलब त्याका हाइको क्षण थोमया वमया त तैनी त्याबले अफु तरवर तप रेजिने माथे पुथ्यो सिन लागु कान्थे ओके चिप्सा चाहिँ एकदम बालगे यान्चो जरा मगला आ छौ थोंगने कम्पिटिसन दै मगला गुगु नेपाल ते साक लेबले आछिला साक केमपति सम्म एज अ इन्डस्ट्रियल मगला किन यान्चो छि थौला छि सछु बिजनेस बारे खमला न हाइको एज जुल मगला आ त साक लेबल अथे अथे इंटरनेशनल लेबल अय छु दुनी कम्पिटिसन या अथे इंटरनेशनल लेवल पे मनोट नाप्न इंटरेक्सन या नेटवर्किङ या छु प्लान दु छ पनि साक लेबल प्रोग्राम जस्तै
कविता जी बाख्ने जी मलाई नेपाल तेली जुगा छि नेपाल भाषा उले जो जे आतो मसुनी सा जो जे मलाई जनन लुमे जुल अथु हाइकुले आज हाइकुले एकदम ठाउँ चौँदो ठाउँ कने मलाई हाइकु नेपाल हाइकु नेवा हाइकु ख्यो धालकी अछि जजोसा छिप्सा चाहिँ फ्युचर प्लान है अथि आपले छु बिजान चुन दियो छौखला ओकन्तनी थोंगने ट्रेन जाओ चाहिँ बहुभाषिक कविता वाचन या बहुभाषिक कविता सम्मेलन अझ ट्रेन चाहिँ नेवा संघ संस्थासँग यहाँ अब पनि तर मेमे संस्थासँग देखि खे भाइ साहित्यिक संस्थासँग अझ यहाँ आउँछ जी मखनी अथवा जी मसुनो जीफु अथे यस्तो अब बहुभाषिक हाइकु वाचन गोष्ठी थिएन अझ छोया माल देते न सोचे वेरुला तर उता चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा यहाँलाई रिसोर्स म्याटर्स इन वाट कस्ट एन्ड इन वाट टाइम चाहिँ नि हामीलाई अब चाहिँ जिया चौजुले चाहिँ अब यता घेना म्यानेजर सिआहरू चाहिँ अब के यो चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ अब संस्था दर्ता आपत्ति प्रक्रिया खथे चाहिँ जिम्स तल मक्सला हो जीवले चाहिँ अब बिपी दसन फयाका सामान मन्तकिला अब बिमेसँग गन्ते बि त्यस्तो आपा पासपि चाहिँ थो स्थानीय सरकार चाहिँ सुरेश तनी दति चाहिँ नि प्लाटन त बुझि फैतल फै चाहिँ फुटा आगेन ने हो अते अय हजुर स्थिति भइतो संघीय सरकार थिंगला मको स्थानीय सरकार वडा लेभल चाहिँ प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश सरकार तक चाहिँ सोचो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाइको थियो नक्ने सुशील जी के रहन्छ इन्टरनेशनल एरेना थिंग तेन गयो त प्रपोजल देखले नै चाहिँ थाइ मुखे त गुली अब 1 लाख जी गुली 10 लाख जी गुली 2 लाख जी यो वो चाहिँ प्रोग्राम म्याटर जुल अथाबलाई नै दे मक्ते तर अब फयाका सामान्य भरेको चाहिँ यो चाहिँ खलनाचले सम्भावना मन त न्यू उद्देश्य छौ चाहिँ वो त बहुभाषिक हाइको यो ज्यादा छौ चाहिँ अब गोष्ठी एना चाहिँ मापदण्ड मानक ठोका थियो चाहिँ हाइको मानक ठोदियो चाहिँ अब खे भाषा मजुसला छिस यहाँ चाहिँ ठय मानकता चाहिँ उता रिप्लिकेट या जो इभेन अब एडभोकेसी या मतलब लबी या मतलब हुन जिते छ मेमे होला अब डिमान्डिङ एक्टिभिटी डिमान्डिङ होला गुली संस्था यो गतिविधि अफल उके न अब हिन्ने गोरुको पुच्छ निमार्छ सुबे भन उयो नि भजको हो जी अझले चाहिँ अथ अब हे थकल कि खे थकल धापति प्याउ काना बिस्तार हजुर आठो हाइको ख्याले ठुली एकदमै हाइटे थिएन नुगो दुमङ लागेको आठुकी शिक्षा चाहिँ नो अपि मनुते द इनकरेज द नो पुस्तक हामीलाई वेक अप इन द इनकरेज या त छु सोचेन्ते देउ लागि अमिउ लागि छु जस्तै ट्रेनिङ या आया छु बियो बेच्न देउ देख अझै होला छु न मैले अब दैनि अब पुस्ता हस्तान्तरणलाई या मला मङला 1140 यो के चाहिँ आतक वेबले चाहिँ 6 वर्ष फिर गाना रिपीटेडली वय ख्वाजका अप रिपीट जातो तो निरन चाहिँ छमनीमा नोपी खा अब एज यो कथा मक्की साहित्यकार यो कथा हैन नोपी फेस होइन प्लापी फेज आउट दिया न नोपी वइ दो ओकने या हाइको बाचन हैन अन्जना दिन पेमन्याम मनो त नोपी वो चाहिँ खन्देको थोरै चाहिँ छौ अचिभमेन्ट न खा फेसबुक ग्रुप हाइको खयो फेसबुक ग्रुप सोइद लास दोछि मेका जिनिसमा मेका देरको मेम्बर त ओके मध्येला रेगुलर हाइको चाहिँ चाहिँ 100 200 तक 150 200 तक ताउका हुन साइक्लिङ ज्याले सुनापलाई सुलिपलाई रे मियो कोनला अथेना वना न एजियो हिसाबमा चाहिँ जेनेरेसन ट्रान्सफर जियोपति बिदा चाहिँ जेसले चिबाखौ छौ चाहिँ हाइको जिफो मियो चाहिँ चिबाखौ जिफो चार तौने टाटा गच्यो चाहिँ वो प्रोफेसनल डिबेट या त अझै जो याले टाटाको लिटरेचर त्यो हुन त तर सर्ट लिटरेचर इन्टरनेसनल एरेना न सर्ट स्टोरी हो हाइकु अथवा चियाको कविता अझ आउँदै जाउँदो
उता चाहिँ ठिका जनाउनु एजा त्यो भविष्यको दो नौनै पिना ट्रेन याओ ट्रेनिङ याओ अझै उता मियो कनल डिमान्डिङ न चाहिँ मलाई गए कि लिपि चोइबले लिपि सनी पिन आप बढे दिया छ नापसा छोला हो मियो दिउ चाहिँ अब थाने सरकार चाहिँ एक्सेसिबिलिटी अफ जब अपर्च्युनिटी न खत छुछो खत दियो आओ सेबले चाहिँ मेख्ना हो नि थौकने हिसाबमा चाहिँ हाइकु चाहिँ पिन चाहिँ पचाउ पर्दै आयो खेबासाला लिएको मस्यो सन नेवा भाइलाई चाहिँ जिसुको ठाउँ चाहिँ अब दे निमसँग बढे जाछौँ च्यामसँग बढे जानु छिमसँग बढे जानु दियो अझ प्रयासौँ त जेठो भाषा नेपाल भाषाप्रति चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा छेमाल घटाइने भन्दैछ आगुल्च्याला पाखयन ये आइन आज साइटो दाच सुशीलजी धाते ये आइन न ट्रान्सलेट दिएजी साइड तसे गुगल न ट्रान्सलेट याना चोन अते त्यहाँ त झिउ हाइकु न गुले न छि सवालिकै दिल मुला सवा एकदम बाल उचित न चाहिँ नि झि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज न ट्रान्सलेट या छु भविष्य असे द टोला अनलाइन टेबल पनि मामरेको अनलाइन हैन वन फुट ठाउँ पनि मगला अया छु प्लान रके भन्छ ताकि नेवा हाइकु न थुली स्ट्यान्डर्ड रुट गाला आछिस नेवा त्यसो भन्छ खेते सय छि नेवा हाइकु पनि मगम तासा इन्टरनेसनल बन्क्यु दिउ लागि छि चाहिने अया छु आछिला एज इंजिनियर आईटी न एकदम अछि बाला मनोजुले हैन अया छु बिजाजना चाहिने ओके न प्रमोशन या बिचार तो ना देव तो मतलब दल लगे जो आठो हाई टाइम में जिगुल थे जो अया प्रमोशन या मा शायद त्यसले पनि भाषा अथेका अंदना जे अथो के चाहिँ अब लिटरेचर दियो गो प्राइम ल्याङ्ग्वेज सो छिका भन्यो का वथे मेरो अनुदित अथवा ट्रान्सलेटेड भर्सन बोल्ने चाहिँ थाकुई छिटाला इन्टरनेसनल अगे कि जापानिज हाइकु हो अंग्रेजी ट्रान्सलेट जुल अंग्रेजी नेवा भाषा ट्रान्सलेट जुल अथवा कै भाषा ट्रान्सलेट जुल लाछ वो जापानिज गो प्राइम चाहिँ त खने ओके यो चाहिँ ठ्याक्क थीम चाहिँ वही मख्ने छ भन्ने सेबले अथे यस्तो नेवा भाषा चाहिँ आएको कै भाषा ट्रान्सलेट याना अंग्रेजी भाषा मल्टिपल लेभल चाहिँ वन कि वो जी मको आला ये यो के नक्ने सुशील जी केना दिथेन दु नेवा भाषा सकला उजीवले चाहिँ हो छुछुको ठाउँ चाहिँ एक्युरेसी लेभल चाहिँ बढी अफै तर न्युसँग भाषा या ज्या वनिबले चाहिँ वो थाकुइ चाहिँ छ जिएन अब अथेना चाहिँ चे माला या जिउला थे चना चौनु तर अब ट्रान्सलेटेड भर्सन जिउले व ठ्याक्कै के फर्मेट होला वे मको गए कि छिस 575 यो आखा गलो चाहिँ त्यो चाहिँ अंग्रेजी उनीले 575 सिलेबिक फर्मेट है उनमला न सिलेबिक ज्ञान चाहिँ थपिङ के न दे मला यो कुशा अब ठीक अफ न ख ठीक थाको न ख उता वो सोया चाहिँ थाको अदुले चाहिँ ट्रान्सलेटेड भर्सन है उनले चाहिँ अब गए कि नेवा नु नेपाल नु जापानी हाइको त्यहाँ ताउ चाहिँ जापानी भाषा अंग्रेजी भाषा हो न अंग्रेजी भाषा मतलब नेवा भाषा हो नि अथवा के भाषा हो अझै अनबे चाहिँ के गो पनि थीम ख वो डेभिड ज्याउने चाहिँ जोले चाहिँ अथवा ट्रान्सलेटेड भर्सन वनले गैना वने चाहिँ हो थौ दो एजियाना थो हाइको फर्मेट अमेरिका थेवले चाहिँ सिलेबिक जो साना थिता चाहिँ छौ सिलेबल अफ कम साना एडाप्ट या सोंग लाइन हमको पिंग लाइन जो साना एडाप्ट या अजो ज्या वो खोला तय कुरा चाहिँ सेहरूले चाहिँ अटो भावार्थवनले चाहिँ जो गएकी दुर्गालाल सर यो नेवा भाइ कविता अंग्रेजी भाषा भन्नेला छौला भाषा यो ज्ञान यो कारण न कम अफोजी मेरो चाहिँ नेवा भाषा भन्ने छि नेवा भाइ त गुली नि आइपुसनि क गुली थी क अंग्रेजी भाषा बोल्ने चाहिँ उली थी मोक्थे छ एजे अथो ट्रान्सलेटेड भर्सन अथवा सुशील जी केना दिवेल न पुचाहिँ ख सुरेश प्रधान ने थाएको चाहिँ ट्रान्सलेट यान त्यहाँ त हामीले नेवा भएन अंग्रेजी भएन ठुमेसा छ हो अंग्रेजी भएन पटक पटक याना चाहिँ थे यान बे वो एन बे उठा ताव मिले मल दिउ चाहिँ जय जी तर नेवा भए मठोमा सुरेश प्रधान यो फल्नापट्टि आएको चाहिँ ट्रान्सलेट यान बेर हामीले वो छु ट्रान्सलेट मतलब उलेजको थिए
अजुले चाहिँ अथवा जिसा याबले चाहिँ अब अझै चाहिँ मर्म चाहिँ ठीक माथे दो अब त यानावन जो कि यानावन मुजु थियो हे त्या इन्टरनेसनल लेभलले न झिउपति ठुली स्ट्यान्डर्ड दुर्गा केन्द्र यहाँ नै हुन माल्थे होला तर यसमा छिउटो टेक्निकली गु संवेदनशील नेपाल भाषा चाहिँ वो इंग्लिश भाषा मरेफो संवेदनशीलता उले मरेफो मलाई तर झिसम चाहिँ इन्टरनेसनली मुनि खस्छ चाहिँ नि कोसिस चाहिँ या गुली यामा हो चाहिँ कोसिस तर अब each and every हाइको लावा सम्भव जे मको सेलेक्टेड हाइको त्यहाँ चाहिँ लेकिन अब इन्द्रमाली सर आनन्द डाक्टर आनन्द जोशी सर पिछले यावले चाहिँ हिन्दी हाइको त इन्क्लुजन इन म्यागजिन म्यागजिन नै इन्क्लुड yana त दो मला नेवा हाइको निला पौडे हो के yana त अथे यस्तो थन्चपि नेवा हाइजिन पिनु न हाइको ट्रान्सलेट न अथवा हिन्दी जग्गा अनु certain su Cambodia dama hygiene to work on collaborate na work up no word pese au digital form में चाहिँ वो प्याउया चाहिँ होता है खाना जी तर अब उता चाहिँ continuation मतलब ओथेन तो हाई को फाउंडेशन ने लिंक बनता वो उनसे अब हमले चाहिँ खनमरो नापा जुया चाहिँ खा तर आज ही चाहिँ वो टाइम चिंता आते तो ट्रांसलेटेड वर्षन में बनता वो एक्सपर्टाइज दे का चाहिँ वन फास्ट चाहिँ जो मरियोपति मको तर सिंगल पर्सन आरबी अब तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस so every SMEs are single person army right and तो फुका संस्था न अथे yana चाहिँ थाको त्यता चाहिँ तरौ टिम चाहिँ देख पनि एकाडेमिया लेभल चाहिँ इंटीग्रेट जुससँग उता जाया त अफिट है चाहिँ दिसले एकाडेमिया लेभल न लिंक अप मरो अले तो लिटरली लिटरेचर यो इंस्टीट्यूशन ना बना वेका बिसाना एडॉप्ट ना जनो मरो एक्सेप्ट ना जनो मरो लेभल चाहिँ वो अभियान है वंता थाक्या जो है ना रिसर्च बेस है वनला चाहिँ थाक्यला थे जोगा हामीले ठुकी भविष्य आ पचाता ता पानी इंटरनेशनल लेभल वंता छिसे वो तापा दियो मको इंडिविजुअल लेभल आगे कि छु आएको जिता यो थन्याको आएको चाहिँ जे चाहिँ एआई पाखे या अथवा सुना एक्सपर्ट का चाहिँ इंग्लिश है चेंज या अले दाइको फाउन्डेसन वेब पेजेस है तालके वो संभव चाहिँ जी तर अब नेवाएको खै नयाँ जी सुरेश प्रधान नाता अंजना जी निको अथवा न्याको फल्ना मेसिन जाको त्या अथ कलेक्टर ने ना वो डेडिकेटिभली अर्जिता चाहिँ भजा थापिला त्यो इंस्टीट्यूशनल बेस ह सुरेश जी 1 घण्टा धाना नाना सायद 1 घण्टा हुन्थे जुन तर अदुना चाहिँ यको खनिनु खलादके तागा जे छु इन्डस्ट्री बारेला छगे कम्पनीना मगला छु यको छु बिजनेस त दु ओके छिटो दुने एज अ बिजनेसम्यान सुरेश प्रधान यला रायपति छिटो चाहिँ गौरवता लागि आला हाइजिन सम्म चाहिँ वरिष्ठ हाइजिन सुरेश प्रधान यलर गाटाले छिटो के गुली चाहिँ एकदम यो थे ठाउँ पनि जो लाइफ साइकल सेभले चाहिँ जे इनिशियली व्यापारी यो कथा चाहिँ सुरेनौका जी व्यापारी कथा जब या कथा यारो का वेलिपा इंजीनियरिंग कॉलेज बनिरहेका थिए इंजीनियरिंग विद्यार्थीको कथा चाहिँ ओभरसियर जिनका वे प्रोफेसनल जी इन्जोय ना वेलिपा नेपाल भाषा मकाखला यसले चाहिँ इन्टिग्रेट जिनका हो नेपाल भाषा सेवा यो कथा नेपाल भाषा त विकास या कथा सुसिया फेरि चाहिँ उक्त yana नाप नबन्तो जो थयो व्यवसाय न प्रवर्धन या कथा गब्ले छुएना yana चनो त व्यवसाय न प्रवर्धन या अब छिसु तेन्तु जनले नि यार नि खुर विकास चाहिँ नेपाल घरले tra साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष न जिया one of the सक्सेस प्रेसिडेन्ट दियो चाहिँ हो त्या त अफला अथेस्तो आर्थिक नो सक्सियो न ग्वालिना चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीज सेमी फोरम में अध्यक्ष जी खना आटकना जिया चनो दो औ जी जो कथा चाहिँ त्याबले चाहिँ जे गनाउन वो जे चाहिँ बेटर रिजल्ट बिया थे तो मनोदेवले कमी कमजोर लद्या चाहिँ तर वो सर्कलले चाहिँ बेटर रिजल्ट चाहिँ वही चाउँदो साहित्यकार जिताला जितो कोरोना काल हैन साहित्यकार जिता बाध्य जुल
के मध्ये हाइजिन कथा चाहिँ छिक्पी सक्सियो न कथा चाहिँ इनाप कोतल ग्वाली हाइजिन न झुल ध्यामला मला अब यी बिह कथा ध्याबले चाहिँ अब मेरो अवस्था चाहिँ घरेलु महासङ्घ अध्यक्ष नाता ध्याबले चाहिँ अझ जी कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज माइक्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज एरेनेला 这些少不这些少着了，就少不这娘在的了，少几少。 माइक्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज यो क्षेत्रीय चाहिँ लुमङ्गा चौपिन त नि अब वो चाहिँ फेज जो पास प्रेसिडेन्ट जिनका हो के कम ज्याउने होला स्वाभाविक होला अब नुगाए चाहिँ जो लाइमलाइट हो चाहिँ नेवाएको खेयो कारण गणन स्नान मसिबले हाइको ख्याल कि सुरेश प्रधान चाहिँ हो याना चौधो अब सहकारी जिया चौधो अझै चाहिँ अथवा आयोलाई चाहिँ भेयो बाला कि अथवा बाला चाहिँ थाकुई जुल जिना परिचित जो कारण न अब त्या थाकुई दियो चाहिँ छिन सिउजी जिताना वो त्या थाकु भेयो बाला त थौई बाला चाहिँ उठा त्या 진짜 एकदम डिप्लोमेटिक आन्सर भेट्ला एक सुबा अलि छु लाइफे दुनि छोछो याना द तस्कय लुम द एकदम सक्सेसफुल जुथे जर गादुनि आ जसै छि माइती घर मण्डला न छि यान्दिउ धानि न वो खकि मको छु त्यो डिजाइन द गाटा अपदि दुनि छौ उदाहरण दे डिजाइन याला मको मला हजुर जिम्पाजो बच्चको पाल वैद्य भएको चाहिँ मोडर्न आर्ट एकदम चर्चितमा व्यक्तित्व खवेको स्किप 71 भयो चाहिँ वो छ ग्रुप त्यो भएको वो उकेना बालामपति नेपालले वन अफ द बेस्ट आर्टिस्ट खवेको लाइक केशव स्थापित जी अबले चाहिँ मेयर साहब अब वेकै पाखे पासा विपिन इन्जिनियरिङ वो माइतीगर मण्डल चाहिँ वो रिबिल्ट या मजुले चाहिँ अन्च प्लेन या अन्च मण्डल दैको दियो होला लाई जिता खवाले चाहिँ पाँच नब खलना से पाँचो यान देश जिए जल्ने त्या वेकला वो थयो कथा चाहिँ वो अस्तमण्डल दो मैप चाहिँ नक्सा किया दिला अले उके त इम्प्लिमेन्टिङ सिभिल इन्जिनियरिङ जाया त अपिक चाहिँ जी थोक्दैन त अटोक्याड उता चाहिँ इनला जना हो वेकला चाहिँ जी सबले 1 फिट बाइ 1 फिट ला गुली देखु थेन उता इनला जना वो अथवा साइज देखा कन्भर्ट ना उता देखुली चाहिँ जो पाली पाली त हेनौ का अध्यय चाहिँ वो शायद जी सबले 21 दिन कि गुल्दिन वो सिभिल कंस्ट्रक्शन चाहिँ वो मण्डला तयार दि त लेभल चाहिँ थियो का उके जो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ उताले मेपी किजापि केपी अब के मण्डला यो जाया त या पे यो कोया पास में तो आदि नालो मका त्या त्या मुफ्ते तो न कन्ट्रिब्युसन चाहिँ उता का यो छिरा बनाएन दो मण्डला झ्याब्ले खण्डले सुरेशजीलाई चाहिँ नि मण्डला खण्डले सुरेशजी गा ठ्याक्क लुमाउँछु बुझ्दै त नि हैन अच्छा गुली गर्व ताले उले उकी जाया दोले ओला मार्भेलस अचिभमेन्ट मध्ये चाहिँ काठमाडौँ भ्याली चाहिँ प्रोग्रेसिभ छुट्याएको का मलाई वो कथा चाहिँ कता के चाहिँ सीता बच्चा चित्त बुझ्या मतलब सीता बच्चा अप चित्त बुझ्या दियो मिया कुनला वो ल्यान्डमा कहिना चाहिँ अब चिन्तक देख्ने गुलिसा सिउजी गुलिसा मसुजी सुरेश प्रधान ओके इन्भल्भ दियो यो कृष्ण मसुजी तर जिम्पाजो बच्चाको बाल वैद्य इन्भल्भमेन्टलाई अवश्य नस्यो अवश्यलाई थाहा था ना अब गमले गमले अन मच पाचा का मतलब था ना चिंता जिया शाम बच्चा को थे जिया नहीं गमले गमले फोर जिया नहीं है ना फोर जिया जल था सा सब में आते जिया नहीं अजय वाला चिंता दो अया चाहिँ थ अपन न तो दूत है नि मंगला थोय बा हां दनि आजी जी आछौ जो प्रश्न दो छ त आछु जिन्दगीले आ त केल ब मंगे मफु थो छु जिन्दगीले मगे थो छु पति थो सुराय थो नेवा हाइको ख्याले थो 60 वर्षै दौराने जिन्दगीलाई यो कुदुदे लुमनी लुमनी मलाई त स्पेशल ठाउँ नेवा हाइको ख्याइ बारे छ संकलन सुनाउँछ या सिधा छु नेवा हाइको ख्याले यानले चाहिँ त के
एकदमै खुसी ताओ हान फ्रे खेले चुनावले चित चाहिँ एकदम दुखिता छु इभेन्ट्स त छु या मोमेन्ट्स त दुछि त यहाँ उनीहरूले चाहिँ एकदम खुसी छु अनि एकदमै दुखिया गब्ले द टोटा छे मासु दैथे न जिन होला या छु दुखी मरो Apa sekarang masalah climax ten ka ajo sudah itu degree saya apa sekarang mau kudi. Ada kan nyepu kalau jenis sebelnya intermalisar deh macam di palka maya masuk di accessibility sabana kana mamsi we kana pa pratik se napla kana we ka ye corona kale we ka ye chevna we kana pa cheva macam 2 घंटा ये interview ko yo dimsa we kana ba hai ko yo ba yo question la Bodung kadri nyaipi ko ale Dr. Anand Joshi daina antaraष्ट्रिय आएको दिवस थियो न दुनी सिगोला छिमसँग ध्याला मस्यो ध्याला कबले देवला चाहिँ अबले चाहिँ भर्चुअल प्रोग्राम जिया छ टाइम अप्रिल 17 का आउ थो बाछिमान लगी लक्ष्मण दे चाहिँ अझ मलाई कार उके सिया ध्याला इन्द्रमाली सर नपाउ खलायो ओका इन्डन खलायो अनफर्चुनेटली होइन इन्द्रमाली सर यो चाहिँ जुम चाहिँ कनेक्ट मजला कनेक्ट मजला अले छियाले उपाय छु ओकै था मत बनाल कि छुइता न्याउसा कनेक्ट मजला जुमे अले अथमको सर आथो जी जुमे थन्चना ने जी मेउ फोन या फोन मोबाइल ओकै त फोन हैन ओकै चाहिँ एको रेकर्डिङ हो त वो चाहिँ क्रिटिकल टाइम में चाहिँ वो ज्यादा जो चाहिँ जिस सबले 1.5 घंटा यो चाहिँ खजो दबले वो चाहिँ जुला मेरो चाहिँ अब वेक अब तो रिसोर्स मोबिलाइजेसन और रिसोर्स मैनेजमेंट या लिए अब थे छिमसाई ना तो बाना थे ना तो जो थो जो ग्वालिया त जिपे तयार थल जनावर दैबला अब थपी चाहिँ वो तो संस्था त मजो कारण मला संस्था दत्त मरुजको कारण थगे फयाका छुन मरेबले चाहिँ गबले गबले मिस चाहिँ अझै चाहिँ जी तर अब त थिता चाहिँ एकदमै जियाना जिउए कोसिस न थे जो दिउ चाहिँ के अब दम्म नमरो मको आ फल्ला फल्ला में थे तर फल्ला फल्ला में एता जिता थोत्ते आगे आउने उठा नमरो जी सेबले चाहिँ जी अथेजको बिचाना थे जो तर जिन्दगी भरला जी अध्यक्ष जाति निमको जी चेयर एनाद्रीमा जियो लिने वही पे चाहिँ सक्सेसर चाहिँ जिन कोसिस न चाहिँ सक्सेसर डेभलप या मला तर सक्सेसर जी पिन आज जी से यामल दे चाहिँ वो कथा चाहिँ न्यावे मल दे चाहिँ जो पका अथे मजुल लास संस्था निरन्तरता त्यही भएको वे ग्याचेको पाला निरन्तरता बी फैके मकै दियो सोचो कारण विशेष कारण दिएको दत्त प्रक्रिया मौनी चाहिँ छौ इले चाहिँ निम्सा बिचायना नौका तर आ चाहिँ मौसे मगाउ चाहिँ थुयावल चाहिँ वे बीता तयार फयाका सब जनावर याद है टिक्क टिक्क मिट्यो चाहिँ खा रेस्पोन्सिबली काई पनि मरेछु न अब म दुना दो मरु न म गमले गमले ला क्वाइनला न्यू फेस दे मला एभ्री क्वाइन हैज टू फेस दे छौ पाटा सेबले वे ठीक मे पाटा सेबले वे ठीक दिने अब वो जिबले गमले गमले वेवलेन्थ मिले पछि भिजिबिलिटी छो आइडिया मिले पछि यसलाई दिया छ नि देन मा हो मर्चा विकास न कासुरे सर एको सुबह छि चाहिँ एको खछि स लाना तर खल रास न्यापु खलासन जो जी चाहिँ छित न्यनो मंगला थौ यो पति जी चाहिँ हाइको यसको बारे गात या छु पे ने द बुडी उपलक्ष्य छिस त प्रोग्राम न दुला आ जी ला न्यनो ख आ छौ न्यु गुल्न टो पुसा छित थनु या छु ढामास दो दस छिरा छु धाब्रे इच्छा दु वो त दिदन जी इना पेन्छ न आ जी न्यनोली गुली मिसुल जी होला ओके चाहिँ तैति त जिना दिन्छ मिसो दियोला अब वया हिसाब किताब हेरेर उनको यो दैन दै छुन मरेन फु मूल खण्ड चाहिँ जी ला अंजना जी ढासा के थो 1 घंटा दियो टाइम अपन ख मगाउन ख रेना त जिता बतिलो आठो 2 घंटा झन्डै झन्डै होनी जी अंजना जी चाहिँ जिता यको मस्यो जिना अंजना जी त यको मस्यो ए ज्या चाहिँ खला त उपन्यास न दै थो गनगन कुटुकुला उली उली तबेना वे थवाना
सुशीलजी एकदमै गजब गजब एक्सपेक्ट महिनोपट्टि वो प्रेजेंटेशन बिहार उनके झना न गहन त त्यावन थे कन्डिसनले वो सिबे न जी थु चाहिँ आछि मन्यो धाउ हो जी ध्या मखाउँदै चाहिँ Damas lo ni. Dapat मूल खला आछो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भनेर चाहिँ छि इन्स्टिट्युसनल लिडर्स त अथवा फलोअर्स त जेबला चाहिँ वो इन्स्टिट्युसनल घेरा चाहिँ चुन मला घेरा चाहिँ चुन बेला चाहिँ नियम चाहिँ झिफको जना देख्यो तर नियम जिता लगे मजी माथि चाहिँ वो एटिट्युड चाहिँ टोट मला गुलिसा जिता या म चिता मया फो चिता या म जिता मया फो अयो त वो मार्क चाहिँ मेठा त्यहाँ चाहिँ क्युमुलेटिभ एप्रोच चाहिँ ज्याबला जिता मयम सान्थ्यो चिता मयम सान्थ्यो आतो ठुली लेभलले चाहिँ झिसँग कम्प्रोमाइज राउन्ड मारे चाहिँ जी मा छ पाउ मेरो चाहिँ अब फल्लमेसन से चाहिँ दैट नि उता डिस्टर्ब या मात्रै उता एक बित्या त वो 100% उता ओभरवेलमिङली तोत्यो न मजला तर उता चाहिँ जी बयो ज्या थटिया अथ्या वो कथा या ठोक्ता या रे चाहिँ न वो इन्टरभेन्सन न या मजो थियो A volunteer organization है मगला. अले गुली मेमे संस्था न जिया चनबले चाहिँ मिटिङ यो प्रोसिडिङ यो भन्ने चाहिँ छौ कथा चाहिँ पारिदिनु ल अले हन कने या चाहिँ थोले या मजो खनि भियल त्यसमा गल्ती हैन अथवा जिम्मोले छिमसँग अटेन्डेन्ट या त्यो अझ एटिट्युड चाहिँ टोट मल थियो लोका दि सबले अब के चाहिँ जितनलाई चितनलाई सिधा सिधालाई दि मस्यो यो कथा डेभलपमेन्ट जे आउन आछ छि विकास क्रम चाहिँ पनि अब छौया चाक्ले चुना चाहिँ थया मा वे मा थो घेरा प्यावन मजो ढल्केल विकास डेभलपमेन्ट ले जी मख्ने छ नि सबले वो देउ चाहिँ गे ख जी ठ्याक्क शब्द चाहिँ त्या मसला अल्टिमेटली in what cost and in what time like each and every second ए वो लगे जी चिता अच्छी सा थिया या ना तो थिया महीना तो उनको फर्क दी तर विशेष ना जी नेवाते संस्था थे होते लीडर ड्रिवन चाहिँ जी लीडर ड्रिवन जो सा ना अब वो मनो न्यावले नाया ज्याजन मा वो मनो न्यावले अध्यक्ष ज्याजन मा वो मनो न्यावले प्रेसिडेन्ट ज्याजन मा वो मनो न्यावले छान्जे ज्याजन मा रे अझ मको तर छोरास नि वहाँ चाहिँ मेमो सक्सेसर चाहिँ डेभलप यामा हो लिडर यो न कर्तव्य ख सक्सेसर जीप छ न जे थया मलाई जिता लिडर देखियो चाहिँ ले कि मलाई चाहिँ थया हो रिक्वेस्ट थया ट्रेन जिउ चाहिँ वो कर्तव्य हो न ख थया वे नाम लासा होलस्टिक डेभलपमेन्ट खला हो खसा छिनेवा त छुन क्षेत्र चाहिँ कम्बो थे छ वन अपना पन जिन हले न नेवा त होलस्टिक डेभलपमेन्ट जिसा अप्रोच मोबिल लासा tangible heritage यो खलायो intangible heritage यो खलायो अथवा उनीहरुलाई साहित्य त intangible heritage त्यो अब नेशनली इन्टरनेशनली फुक्न पुगे सो त थपे नाप्न वन मफ्त थाहा छ छिएको लिपलाई एजिया चाहिँ छि फुक्न कथा यो रेस्पेक्ट रेडिनेस चाहिँ देमाला उके त छि सक्छा न रेस्पेक्ट या छ जको या पे अन्जना जी अब थैना छ म ये द मया रे आज फनक पर्लियो सुरेश थया जिता वो ये मया अथवा ये मया रे फनक पर्ल के वो बेना जाजी म तो खै त मननेना मतलब होलस्टिक डेभलपमेन्ट अप्रोच है उनले चाहिँ थमेसा न्याबले न छुन छु कथा कम्प्रोमाइज यापति सिचुएसन भएका छन् फेमला उ कम्प्रोमाइज लेभल चाहिँ थै त मिया म कि थया दबे या म कि कम्प्रोमाइज मला सोसाइटी डेभलपमेन्ट यो लागि चाहिँ वय नाउन फेमा छ विन विन ड्रिम होला मलाई थला विन विन ड्रिम होला विन विन सिचुएसन वय मला मेवला जी सेवला खला मन त खला द क्या न अन्य न बे 2 घण्टा वहाँ सन थटे जित्न थे थटे जी एनीवे अथवा कने कोस न न खला सन थटे हजुर अथिता चाहिँ ताकमै छ न 2 घण्टा एको यो सुबा आज स्पेसिफिक खन्याना न्याना च्यानै न ढुकुलदिमा सुन नि सब बक्सेबले दिन नि सुशील जी सब चाहिँ कुटकुट चाहिँ ये आए चाहिँ के चाहिँ सही जल्दी भएकै त थन यो कुसिया छित न्याना चौंडु थते दस डाइट के बिना जो न्याना चौंडु किले सोड मल्ल जिना थन थम्स अप यान्चना दिदु वेक एकदम लेते चौंडु अन लोचन तता न्याना चना दिदु थन अनव्या आठो जी मसिलो ठो CE3 5G धामपति मसिलो अन देथे रिदम नोट
12 मा जी मम्सिल मगला आ सुशील जिल्ला जुल आ 음, छिउ चाहिने छिउ ठो गुन छिउ फ्युचर प्लान गु आ रेजिस्टर याना हुँदा ओके चाहिँ छि याक्न रेजिस्टर जी दै जी आसेन छ न छित यो अछि भिन्टुना न बेजुना छित छिउ ज्या चाहिँ सफल जीमार्ग आशिका न यान्छ न 아, हजुर 아우케 세드네 낙 안전하지 됐어. 아우 विदेश에서 피 पासपिसाना बुवालेना तपाईँ मलाई अ अ नेप्ले मर्पी पासपिना ओके वो कोरोना टाइमले यो क्वेसन ओभरवेलमिङ गाल्न याव अथवा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्ने इन्स्टिट्युसनल संस्थागत रूपमा ध्यानले चाहिँ अब डब्लुएनओ नेटवर्क चाहिँ पासपिसालाई भिजिबली नन भिजिबली या पेजलाई नेप्ले चोपी विशेषण सोंगले चोपी सोनिगले चोपी पासपिसा चाहिँ हाइकु ख्याइ त विस्तृत रूपमा विकास या त सियामा दे सियरिङ न यामला उके मध्ये मयासाना जिमसा यानो छौनि निरे त कुनै आसा त न्याउनु न्यावन त चाहिँ जिमसा ग्वालियामा अथवा जिपी दुजजी आउने होला जिमसा सिएन आउने हुँदै चाहिँ अझ इगरनेस दयावल लासा हाइकु ख्याइ भविष्यको त नेप्ले हाइकु यो लिडिङ इन्स्टिट्युसन जिता चाहिँ संस्था जिता चाहिँ नेवा हाइकु ख्या चाहिँ सबल जिदियो चाहिँ ठिका छ ना कने जी नाया मदिफो कने मेपी पासपे या लिडिङ या फो मेयो कनला थरिना वन्डासा अब मेमे संस्था न अत्यक अब यपिन दे संस्थागत रूपमा चाहिँ यपिन दे चाहिँ म वो चाहिँ मेयो वो तामो तरौ चाहिँ खमख्ता को दिसेले कोचा कोचा माल्थे कोही यको सेवा अन्जना म्याडम विशेषण सुशील जी त चाहिँ यको सेवा जी जो एक्सपेक्टेसन है मरोपति चीज चाहिँ उकला ट्याक 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 केनला के यो अझ वो गुली क्लिपिंग्स त छिन सहिदियो का द क्लिपिंग्स का सहिदिस जी अफ आभार जितने अझ मेरो देउ चाहिँ अब थो थे छि अभियान ज्याजन बिखा फुक अब गुली भोलिन्टियर जी गुली नन भोलिन्टियर जी गुली चाहिँ छु उद्देश्य हो यानाचनमा यानावन्नमा तर जे दैथे नाचा दैथे त नियम चाहिँ छि फुका चुना दैक्यो तर तो नियम जिता लगे जी म त्यास नाना त्यादै मुक्ति चाहिँ अब मनन्यामा आ कोचा कोचा ज्या फुक्स्ताना डब्ल्युडीबी नेटवर्क त न डब्ल्युएनओ या पासपिता फुक्स्ताना सुबा देसारु का जी हाना हाइकोसको चाहिँ निङ्के चाहिँ जिउ चाहिँ फ्ल्यागसिप हाइको ढाउ जी मलाई हजुर हजुर फ्ल्यागसिप हाइको ढाउ ओ जी जिता न्याब्लेन न्यसा वइपति हाइको अले थो हाइको त चाहिँ यको समीक्षक पिसान बाला तै त हो बाला हाइको मध्ये छंगु थोने तैदि अझ अझ हाइको कलेक्सन याद आते त तर अव्यवस्थित मनाउ त सम्भव नबदी पाएको छौ चाहिँ जिन्जिङ के अले बिदा क्या चाहिँ हामीले जो प्लिज निंगा बेसन भुनु भुनु ख अंगला जगत ताई माथा मथन एकदम बाला छिटो चाहिँ यको भुनु भुनु ख अंगला जगत ताई माथा मथन तो द सिचुएसन आथन थौ सुरेशजी त यको सुबा दिसन छ न आछि थो अछि अन्तिमे बेंगला आथन चाहिँ पहिला थन डब्ल्युडीबी ब्यानर देका छुकी कोर्डिनेट यान्चना टिम नरेसुत न यको सुबा दिसन छ न अथे देथे ठुले तक न चुना छितो साथ बेचना दिपि द्वारका बिना जुतुल अनव्या लोसन तटा किलेश्वरजी अनव्या निम मेपी ममसिलजी वेक अप निना खनमन्त अथे सुशील ताम्रा कार्य न यको सुबा दिसन छ न आयोको सुबाले छि थौ हाइको बारे यको दिसिल सुरेश यको सुबा ब्या थौ त चाहिँ ब्या थौ चीज लो बिना अन्ना 1 मिनेट जिन टाइम का हजुर कैछ थो हाइको सवा पौ चाहिँ थो नेवा हाइको छ यो चाहिँ फेसबुक ग्रुप है फाइल धाउ के पोर्सन उनकी थो डिजिटल कपी द पीडीएफ त्यो सब त चिसा जुल्ल्या ट्यामहरु पनि त त्यहाँ छ वो लिंक टेटी अब के वो किताब यो खाला लिंक ला खना खाजी ओके चाहिँ दु मला ओके डाउनलोड yana सही दिशा जो मेरो देउ चाहिँ जिता कमेन्ट या त जो सके ना
WNY नेटवर्क या WDB सर्वे पास पिंके चाहिँ जो फेसबुक आईडी दुजीमा मक्सा इमेल न उके दु उता चाहिँ जिता बीमा सुझाव त सीआरएन दिता चाहिँ जी नापेना ठिकैना चाहिँ जिम्ता चाहिँ सुधार्या त अफी नाजा अन्जना जी तैति उ चाहिँ जी WNY या पूर्व सल्लाहकार दाबुची संयुक्त जी यो कार्यकालय चाहिँ जी सल्लाहकार जो का बिजनेस सेक्टर चाहिँ सल्लाहकार त्यहाँ लिपा वहाँले पनि चाहिँ छु खबर पनि अब आता सल्लाहकार नि पूर्व सल्लाहकार थियो मैले त्यहाँ जी मोटेन का सल्लाहकार चाहिँ त म आनी आतको चाहिँ एकको सुबा छि जिना निन लो म छौ खख निन म कुटाला छि सबै एकदमै सराहनीय ज्यान्टु सोमसोम पिम्पिम समीक्षक त या मखला अब पर मन्थ निक चाहिने जुन चाहिँ गब्ले किपा त बिया गब्ले चाहिँ अथे जुन हाइको यान दिने उसको जिदा रिक्वेस्ट चाहिँ छोरा छ व हान न छ सूर्यन दिशा तस्क भालेका छु हाइको खेले चाहिँ नुनु पिन वइ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मखला अब किपा बिपेन एकदमै छ असियामा विचार जुन मान्नेला उ इन्ट्रेस्टिङ जो अहिले छौ जो आज दिन हाइको चाहिँ या वो छौ यान दिशा चाहिँ नि छुके चाहिँ एकदम छुके न बालै नुनु पि हाइको पिन वइ थ्याङ्क यू दताको वो छौ या त जे क्वेशन करना छ याल त रोम न आज हसेको सुबा थौ त सुरेश राई एकदम बाल त नेप्ल थौ चाहिँ हाइको बारे एक दुथिङ दुबाल सोल अनव्या सुशील जी न फुक्क सुरेश जी बारे सुरेश जीलाई ये आइला हिरो जस्तो छिसा सेम बसिद होला आन कृषि ओके त सुशील जी त हानस गर्न एकको सुबा थौ त बा सुबा को सुबारी सुरेश जी सुशील जी खन्यान वाला हो जिरा पहिले होस बिहारी छ जिन्ठो लाइभ अफ या एकछिनको होस बिट नथुन्छु ल ग्यालरी होला थनु अफ हुन्छ मौला पार्टिसिपेन्ट का पार्टिसिपेन्ट जिरा टिकली केना हैन पार्टिसिपेन्ट दिया नि लाइभ बनाया होला ल पार्टिसिपेन्ट उनकी जो नाम है बोला जिल्ला जिल्ला मजुनी होस अन्जना तिनी हजुर मजुनी होस अन्जना तिनी जो नाम है क्लिक केना अझै यहाँ मानिको होस्ट बिमन मे घोस्ते हान्न जे मजु आजुल जुल का मे घोस्ते हान्न जुल हस् का एकैको सुबा थुच्छु ल थन हाइट जुल बाफु फाके